Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. No kasta, mahiringan ti kaso ni Madam Jonas. Juan, ngam itinsapay mo't kiti piskalya. San ko nga mo nga ti proseso na kita? Oray siyak dawal. Ngam, kasano ti atindar ni mami itinasawa hearing. Dahil tadi parikot. Angam sa bagay, intalag kon amin kini attorney. Numailaban dati kaso ni mami, kat maabsuelto, nasayaan. No saan mat, awan mabalin dawal. Anusan ni mami ti mabalod, tangay inaramid naman. Ma'am Jonas, nakapagsasarita kami kadagiti kakadwak. Oh, anya day ta? Agikat kami kanon at tao ni Madam. Anya? Malaksid no. No anya? Parikot lang di pagtrabahuan mi. Ada pamilya tinaduma kakadwa mi. Ay, wan ngagpaiso. Anya ka di dakiti daduma ang negosyo ni mami? Saan miya kaya ti may ramraman, Jonas? Saan miya kaya ti mabalod? Iso ni kadagmen ti agsisina. Anya ti kahit mo asawan iti dayta dawal? Adda dagiti legal na negosyo ni Madam. Agyaman na kiti-treat mo, ha? Agasam, libre. No problem, Madam Vice. Ala, dudwa talaga ron ngagsarsaritan. Munik ko ng kadilatan kanya. Kababayin mo ta, amangan no at damakangag. Anya ko, ma. Amangan mo ibagada pa abastusak. Tajak amo ti agdayaw kan ka. Anya ko mat pakibiyangan ka dita. Talaga, wano saan? Ipagarup na pa ikit di akaayan-ayat ka. Oh, so what? Anya? Amuda may sakla nga driver BF tinapinta sa Vice Mayor. Di mo kaya? Anya? You mean to say, anya katagasat kon. Angam, amok, it's just a dream. No. Kasanon na pumaiso? Anya? Naitaman ti magusgustuak, kan pakaragsak launay no agkuyog tamunik. Nakaragragsak ka kadwa. Ay, amom. Saan ko na kaya tasubyan tinalitay akalman dito? Iso nga aramida kami nakabalak. Nagbalin ang naragsak. Monica, kastinay. Saan mo deserve ti agbalin analiday? Adaamin kan ka. Rumbeng anaragsak ka. Well, agpaiso dita ngay bagam. Adaamin kanyak, dagiti na materyala na pampanag. Ngam ti pakaseknan. Dahitoy, tuy pusok. Kawaw. Ngam, anya ti maramidak. No saan ko pa anasarakan ti ayat kiti may kadwagon daway. Kanagayat mat kanyak iti napudno. Di siya kun Ha? Anya? Uy, sika Pasi ka kalukuan ti amom. Sika At least, imisam kamatlaang. Agseryoso ka ngamin. Ha? Kaya't ka lang namin naparagsakan. Tanagliday ka ngamin. Ay, okay. Thank you, ha. Talaga maragragsakan at makadwa ka. Salbag ako nada. Anya da ito ita na marikriknag. Saan? Saan ang mabaling na agayatak ken manig? Pulos asa anak ang maikarikan kwa na. Jak kayat kay bagada nga ambisyosa ak. May sa driver, agayat iti baknang. Ken nang hato titakam na. Kitamok. Saan na kayat ni Monik ti makat katawan? Nang hato titakam na. Anak tinagmayor. Baknang. Agayat lang iti kaskanyak. Akayarigak tinisnis. Saan na mabalin? Masapol nga iwaksik daytoy amarikrik na. Litaw,
Itaman pa yan, nakita ka nga agitanga dito serbesa. Awan, Uncle. Pagpaimas lang itikaan. Anyan? Ay, when daw, adda parikot mau. Awan, Uncle. Anya ko mga ti parikot ko. Kuna di iloy sa itay, nagkuyog kayo manin kini Vice Mayor mo day. Wan, Uncle. Iso ani Victor Pela ang tinangimaneho kininsan. Ket, ti pailugan ni Vice Mayor, ti inusarmon ang nagaway. Intulod ko ngamin. Kat kunak nag-tricycle laklangan. Di namat kayat. Ay, kasta ka day. Iso kapilitan. Masapang ipan ko ijibalay da, Uncle. Nadeket kayo iti anak ni Mayor Solomon Ang mga no sa tinaw ti pakadanunan da ita kinasingad yaw manaw. Sus, Uncle, adayo ang mapasamak ti pampanunutin nyo. Langit ken dagat ti kayarigan mi. Ay, baraw. Adda ti may saabanag asaan mo nga amaw maipapan kini Mayor Solomon. Ha? Anya da jay, Uncle? Ambom kaday, a driver laeng ide ti pamilya ti asawa na. Kaya't mo asawan, pinausar mo kan lito tilogan mo. Iha. Wan, papa. Kung na nga tricycle lang nga gawid iti rabi ngam kinunak, usaran na latan tilugan ko. Yag na ita. Sa bagay. Nasingpot samad na dyan lito. Pudno day ta, papa. Katamuyo ka di, naragsak na isot katwak. Naragsak namin nakasarsarita. San boring ti kanito. Kasta ka di. Malipata kami nga dudukot ko ano katkatwak ni Lito. Ngunit, iha? Oo. Ako yung kita nakitikas ta. Abangan no sa dino ti pagtungpalan da ita akin na singa di adwa. Dakas ka di, papa? Ha? Maulit ka di tinapasamak ka na kanikan konsuelo, babaan kan munik. Oo, papa. Napauli magkay matan. Di nakpes ng batan. Anya di, baga mo niya. Kinanak, dakas ka di noon o nagpay ti pagturungan ti kinasingpot ni Lito. Ay, iha. Agmay may sakang anak ko. Asikan lang tinabati na di konsuelo apakalaglagi pakken wana. Ken, sa anak batan ang nagayat itis pabali, iti pimusay na iti mamam. Kat? Kaya tasawon na ita patpatgang kalaunay. Katnuan niya ti pakaragsakam. Sa anak ngagbali na lapad. Really, papa? Oh yes, iha. Patpatgan kalaunay munik iha. Thank you very much, papa. I love you. Niyan to'y baby ko na iya. Aglailo man ako na akon. At dansa manan kahit nakitawon kan niya. Amoy ulatan, papa. Natural. Ambo kalauna yun. Katulitak. Noan niya ti pakaragsakam. Sana katubang. Go ahead, iha. Thank you, papa. Kumusta ni Mami, Tonyang? Nasaya at mat, senyorito. Mapanyo kitaon Madam naman to, sakbayarong marak. Ada ka di pa pananyo? Wan. Kadwak ni Dawal. Anya? Adalaang papanan mi. Kasta ka di? Kaya't kun alipasan amin dagitoy. Saan ko akayat ang maamuan dagiti agturay. Anya? Mababain naklauna yan, kadagitoy ang mapaspasamak ita, Tonyang. Saan ko akanunungan dagiti narugit nga aramid ni Mami. At danyawag ganyak ni Hepe. Kitaan nyo man kiti da ito, iha. Anya dayta? May papan kadagiti nakidnap. Kalbasan na, nasarakan dati bangkay ti may sa kadakwad. Nakalibas ka naman ti may sa balasita ngam na trauma. Anya?
At hapon dahipe, a biktima manandag iti drug addict dagjay. Ay, wen papa. Kasaritak ni Mayora Eloy sa enton madamdama. Ngam dumagasak pa iti police headquarters. Kasda ka di. O sige. Kaya't da kayon sa asubukan. No pagpatinggaan ti kabalan nyo ng runa ken Mayora Eloy. Ag tinulong kami, papa. Nasayat. Nabagakmat kit din ni Hepe. Sa nabalit at da ka no nagkakita iti parang kidnap da kadagijay dwa abalasitang. Kat nito niya kandida. Itultuloy na kadipay ti panagiwaras na iti maiparit nga agas. Mabalin. Oh, sorry lang ano kasta. Awan ginayaman iti daytoy. Oh, Adan sa nilito, papa. O sige, mapana ko na di munisipyo. Oh, sa lino ti ko na madumagasang tapay, Monique. Iti opisina ni Hepe. Adala kayat ko ngay klaro. May papan iti napasama a kidnapping ken pamapatay iti may sabalasitang. Kasla na sa ukanyak ni Inisan Eloy sa dayta. Ay, dagiti ako nantain. Kaya din sakit iti mang subok kada kami. Nalabi ta kasta. Ha? Saan aga po ta babae kami laan? Kat saan da kami nakabutan? Saan dan nga agamak nga garamit iti kinadakas? Babae pa mat nga rod dagiti biktimada. Wen nga rod. Kat nung kasapulan nga ramatan ti lantok nga ima ako nada. Iso ti aramatan mi. Tapno agkibos dagita kinadakas. Naku naman. Nangruna kini Insan. Kaya't da subukan naman niya ti maaramidan na kadagito yung krimen. Agtitinulong kami nito. Sana mabalin kanyak ti kasta. Saan ka mabalin nga adda maidadanas nga inosente? Anya bodega da ito'y dawal. dito hindi pa kay kabilan dagiti kontrabando. Matatuntang Jonas. Anya kontrabando. Nagdodoma. Darmas. Dagiti smuggle codes. Gadget. Kandagdo mabay. Anya? Kasta ti aramid ni mami. Ti aramid yo. Aglonak Jonas. Ngam kasapulan mi di trabaho. Uray anya nga ibilin ni mami kada kayo. Agtungpal kayo. Uray dakas. Trabaho lang. Kasi tinakunak. Trabaho kami lang, Jonas. No kasta. Adda na bukal apangedeng ko. Ni Monique mo't daytoy. Hello, Vice Mayor. Anya ka diti maipay ko. Mabalin ka din agsarita tayo ti personal, Mr. Mercado? Oh, sure. Anya nga oras, gansa dino. Orita ko man. Kat nga dapat nakabalin na. Dito'y ka opisina. Oh, sige. Ita ka din. Yes, and don't worry. Closed door meeting daytoy. Katawan makamo. Noon niya ti pagsaritaan ta. Confidential. Oh, okay. Umayak dita. Agam anak. Sige, see you. Bye. Bye. Anya nga tati ibaga ni Monique. Amangan. No, may papan iti krimen na napasamak. Pakay na ikan tidwa balasitang, Jonas. Anya? Nakidnap ka no tidwa balasitang. Kalpasan ti may saldaw. Nasarakan dabang ka iti may siya. Ken mata pa naramas. Anyan anak amos dayta. Ngam anya ko matipakain na igak iti dayta. Takayat nagakasarita ni Eloisa. Ibagaking ka tipod no, Jonas. Ni Madam di Makunasya bukwin diti probinsya. Anya? Naita tipod no. Isupaya ka na itidakdakamatin da ka dagiti radio station. At agasan Mariano lakit diti siya bukwin. Pulos ajak namnamaan daytoy dawal. Jonas, Saan ka di nga imbagam nga dapay armas amay puspuslit? kasta nga rod. Ket ni ka di mami ti smuggler? Juan, Isumot lagayam akayat nagakasarita ni Eloisa. Ket
ang mga nupudno ang maipapan iti maiparit at droga ti pagsaritaan mi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta gayam ni madam? No, yung kadipa ito niyang. Wan nga, no ada ibaganawin no paaramid na. Kayat na, madagdagos. Kastansa ka no dagiti daduma amay stroke. Bis ko mga agsingsing putdan. Amog pa yan. Kumaa. Naglain pa nga bukaw. Anano sa mlatan. Anyapay ngay. Nung barang maka-ameris tumatlaaw. Sa pala kumaa. No, adan to pa'y kundaway na ako nam. Day talaang Napaggadaytan. Numapakarwan. Numatagi pa'y. Sumot ti kunada. Madayi pagsasaw na iti loko-loko. Narigat ka no amatay ti dakas aroot to niyang. Aniyak. Nagyaman na. Tapinatgam tikil daw ko, Mr. Mercado. Asino ak kumaamang paay. Uno, mangtokyad iti kalikagom ti may sa mayora. Saan ako nagpalpalikaw, Mr. Mercado, ha? Aware ka kadi kadagiti biktima, ti kidnapping ababalasitang? Adan sa kanyak ni Tonyang. Among kadi natay ti maysa. Ket, maatap, anaramas, sakbay, anapapatay. Saan kong amo? Ngam nagasat, tanakalibas ti maysa. Ngam madapay lang iti ospital. Tanatroma di ubing. Kasta ka di. Kita mong kadi. Asigon iti investigasyon. Drug addict dagiti suspect. Ita, ano ti pakain na igak iti dayta? Amom kadi nga adda iti watchlist ni Doña Candida. Kadagiti personalidad nga adda pa kainaiganda iti maiparit a droga. Anya? Jonas, kayat ko, makitinulong ka kuma. No? Ada pa nang sakit mo kadagiti biktima. Ken sana nga dagiti latest, yamkit di. Idi pa'y lagayam nga addan dagiti kakasta akaso. Nga mawan ngamin na tiltiliw as suspect. Mayor, Narigat yaga ko, sir. Nuawan na batad ng ebidensya. Ngem, ada report. Ani Doña Candida ti maatap a drug queen iti daytoy a lugar. anya? Uray iso tinaganaken ka. Kaya't ko makitinulong ka kuma. No, mabalin. Tapno, malawagan dagitoy nga aligasyon. Amo man nadagsa na basol ti mainaig iti maiparit a droga. Ket mamatiak. Naimbag ka tao, Jonas. Ket saan mo ak konsintiyan ti dagas ngara. Ni Mr. Mercado ti sa ili ni Mayor. Kasta ka di? Naka-close door meeting dado ha. Nagpatagsaw na iti pagsasaritaan da. Kas iti naibaga kanyak ni Insan Mayor ha. May naig karagiti kaudyan a biktima ti pamapatay kan panakaramas ti balasitang. Asigon iti initial investigation kat arami ti drug addict ti Jai. Uwan ka no? Sana bale? Dahit ako matikayat ko pagsaritaan ni kin Mayora. Kasta ka di? Isong orayak. Oray ka malpas na nagsarita ka ni Jonas. Sige. Itaypay kat. Nalabit, malpas damatan. Ayan ni Jonas, Tunyang. Adda ka no napanan na, madam. Kaya't ko makasarita. Ibagak to no sumangpet, madam. Sige. Kumusta matirig na yung madam? Oray kaskasano kat maigaraw yung matinti kagudwat bagiyaw. Nalaing, ti mas masay kanyak. Masapol ka no atulungak ti bagik. Igaraw-garaw ko lang ti kanawan asakak kanima ka. Madam. Kananusak ti pagna. Sana mabalin
Maikan ti ima kan saka ka. Wan, madam. At si bayon kayo kan agsarukod kayo. Wan tunyang. Jak kayat yang nanayo na kastoy. Wan mat madam. Ag-recover kayo pay. Ato, ti kayat kong aramidan. Iso ang kasaritak ni Jonas. Iso pa lang timang kita kadagiti negosyo mi. Wan, madam. Ay na. Ay kusyo pay lang. Dada iti panunot na. Ginasarita gayam ni Mayora ni Jonas. Wan insan, may panggap ka no iti kaso dagiti maatap a drug dealer dito sa San Mariano. Oh, anya ti pa kay naiga ni Jonas? San ko nga mo, amangan no may papan iti panagraira man ang dagiti droga dito sa San Mariano. Owen. Tama ata pa drug addict dagiti nang kidnap iti do ababalasi tangkin estudyante. Anatay ti maysa, kan maatap a naramas. Bitay ko matirumbang adusa dagiti drug addict a kriminal. Sana basta mabitay, tagtutubo ka no pay mat dagiti dadto maasuspek. Taggrupo da ka no. Unay dagitan. Dagiti kumaket pusher ti matilyo. Ken dagiti agiwarwaras iti droga insan. Naminsan, amom ka di, ti sayang gusong anidon niya kandidat ti Shabok Queen. Wen, adamat na sao kanyak ni Monique. Angem, narigat lang ti agsasao. Angam ti dagas na. Adda ka no na nga to ti saan na idi a tao, tinanganak wenno ng kalub iti dayjay. Di ka di Mayor Solomon? Iso ka di ti bagbagam? Wan, Di adamat nga rod basol ni Mayor Solomon wan, pudno dayta. Adumat ka ti madi nga inararamid ka no ni Mayor Solomon. Idi pay lang nga ibagbagada nga awan mo't nararamidan na. Iso ti kunada. Angem, kaslasimeng petsan, iti dayti na udi a termino na. Wan insan, kasta nga rod. Siguro, mabain matlaang iti bagbagina, insan. Kumusta dagiti kakadwab, Dawal? Awan mat parikot, madam. Sana bali. Naiwaras sa mata amin ng tiyan dahil butik a kontrabando. Ewan, madam. Ada itad ko anagan kan ka nga iso ti kontakan. Madam, Ada nagtulagan ni. Sakbay ti napasabak kanya kat. San kon amawagan. anya ka dira madam. Dakil ti pukaw ko. At iba nagkampanyak. So masapol ang maabrot ko. Madam, Saan na basta-basta gata tinawan kanyak. So masapol ang mapasublik. dagas lang tati pampanunutan na. Awagan ti bagbaga katao. Ta si Kati makitransak kan kuana. Awan, madam. Sige, itadyo kanya kinagan kan cellphone number na. Nasayat man ta nagkinaawatan kayo matlaan. Este, nasayat diba nagkisaritaan nyo? Awan mo parikwan. Ta direct to the point ti saritaan mi. Saan nyo nadakdakaman? Di may panggap ka na kayo? San? Out of the topic. Friend wise. Ano yan? Kan, seryoso na ti abanag? Agtutubo, dagiti biktima. Ay, wanyag paiso. Iso masapul ang maipatungpal ti lintag. Sa gudayan ti comprehensive drug law. Masapula seryoso ti pa nakaipatungpal na ito alintag. Nakaasi na kiti nagbalin na biktima. Kan nagbalin pa ya biktima. Husto ka. Kat anyang arti plano. Nagsarita kami ni Hepe. At maangay nga emergency meeting. Akadwa tayo ti ahensya nga akin sakop iti daytoy. When? Nangro ti Prohibited Drugs Enforcement Agency ti Pulisya. When, friend? Agtitinulong tayo. Masapol ang magupuden ti operasyon dagiti angol. Anya ka no ti ibaga ni Mami, Tonyan. May panggap samat ka dagiti negosyo yaw. Anya? Negosyo pa ilang ti adda iti panunot na. Kasta lang nga rodon ti kasasaad na. Amok pa yan. Ni Mami talaga. Kwartalat ta ti adda iti panunot na. Siyempre, nagregregatan na nagita senyorita. Ngam awan maitugot na nga uray sintimo numatay Tonyang. Ti kumaipang pangrona na. Kat ti salunat na. Kumaa. Kita lang ti kasasaad na.
Mapmapanmat lang iti agas. Kan anya pa'y dita. Imbis ko mga gin-enjoy. Agtor. Kan anya pa'y. Imbis nga agaramid. Ay. Ay naapo aya. Pakawanan da kami. Agyaman hakdadakan, iho. Imbaga nito niyang akayat da kano akasarita, mami. Wan. May papanitian niya. Si kabay lang ti makamo kadagiti negosyo tayo. Ay, unay kayon, mami. Kasta lang nga rodan ti kasasaad yo. Negosyo pa'y lang ti pampanunuton niyo. Anya, kit din. Diyak kaya tamabaybayan da ti Chay. Awan pagdanagan niyo iti dayta. Agpaimbag kayo kitdi. Saan aday ti pampanunuton niyo? Saan? Ginong ba nga mabaybayan? Tikit di aramidan tayo. Ilakon dagiti daddo nga negosyo. Kat in kay agtor. Mapan kayo agrelax. Anya? Aramatin nyo ti kwartayo nga ginjoy. At dan edad yo, mami. Kat masapol ko mga aglang ay kayon. Saan kit di at tipay lang agpabak ng ti pampanunutan nyo. Nga aging gapay kit di iti aglabsing kayo. Anya ti sasawa nga aglabsing? Saan ko akayat nga agsubang tayo, mami? Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo? Ngam, da kayo ang mismo ti makaam mo. No anya dagiti naglabsingan nyo. Nasayat, wadaksyon nyo, tinay tabanag. Adda pa pa? Yung ti pagdanagak, may ramraman kayo. Sigurado may raman na kayo ni Doña Candida. Anya ngay raman ako nam. Anak mat, makibibiyag, iti negosyo na. Basta ti ko na yo. Ngam, karaman kayo. Takinalap kaluban nyo ti madgi nga aramid na. Kasta nga tinaamuak, papa. Ha? May ramraman kayo ti makuna ang drug money. Kat syempre, mairaman kayo iti makunkuna ang narco-politicians. Muniki. Well, nawak ti amin, kinangkaluban nyo dagiti illegal a negosyo na. Kapo, tadabi ngayon. Am I right, papa? Aklonak. Nagkalabidot ko na ita. Nadagsan nga tabasol dayta. Kasanon, ni butak-tak dayta ni Doña Candida. Awan ba't kititimakon na pagkakitaan? Tilang pan nakasider ti konsensyak ti kalaban ko ita. Katga po iti panangkalkalubyo iti. Iti pan nakaiwarwaras dagiti maiparit a droga. Adda dagiti nagpali na biktima? Adda dagiti naramas kas kada napapatay agapuan ang tima atap a drug addict. Unsolved case dagiti ay papa. Munik. Dayta ti dakas ngayon po nga ti panangkalkalubyo. Iti mati nga aramid ni Doña Candida. Insan, anya nga tati makunay ni Jonas. Parikot dan nga ginadayta, insan. Inapay lang ni Jonas ti maatap a drag queen. Kasi tinakunak, parikot dan dayta, insan. Insan, tilintag katlintag. Nagpapada tayo lang. Kat dagiti agbalin na biktimatik kang runaan. Agpapada tayo lang iti karbingan, itinagan ti hustisya, insan. Awan na nga to, kan nababa. Gusto ka? Ken, inaramid na. No kasta, awan sa bali apabasulan na. Besides, amo na maiparit. Kontra, itilintay. Pudno dayta. Kaasi dagiti biktima. Ay, agpay sa dayta, insan. Iso nga awan personalan dito ay insan. Trabaho lang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusto timbaga niyan sa Eloisa, uncle. Tilintag katlintag. Ay, pudno dayta, baraw. Awan bak nang wano na kurapay itinagan tilintag. Saan mapaspasamak dayta? Tano asino tibak nang, wano ada kwartana, mapapaboran a kanayaw.
Padnubat ket di, Uncle. Lamang akanayon dagiti baknang wenno adot kwartana. Wen baraw, Magatang dati hustisya. ang mamati ka kumakanyak. Awan dakes nga aramid, adi agpatingka. Uncle, Awan agbilang, adi agpulaw. Saan ko kayat? Aguranak ni Monique. Saan ko kayat ti may babayin? Nya ti rumbeng aramidat. Tapno masulnitak dagiti bidot ko. Wen, dagkel la bidot ti panang panuynoy ko kadagiti mading aramid ni Dunya Candida. Ay talang damok kabasol ko. Masapol na makaaramid na kitiagdang tapno lumagan ti pan nakasider ti konsensya. Adawag iti cellphone ko. Ni Solomon. Hello, Mayor Solomon. Saan ako ngawagan ti mayor, tasan ako ng mayor, Dunya Candida. Nailoy sa ati agdama na mayor. Ha? Kumusta ka, Dunya Candida? Makarik-recover akon. Nasaya no kasta. Tapno sangwam dagiti kasom. Anya? Panawan siguro tapno sangwam dagiti nagbasulam. Imbaga kinikin kan ni sarteng mo dagiti mating arapit mo. Ngam di nakimpangag. Kat. Anya ita. Sa balin ta administrasyon mo nagturay diti ili tayo. Kasan ka na makapagtignay doon niya kandida. Sigurado ang mabukit-kit itang dagiti illegal nga aramid mo. Anya? Ha? Dayjay ka di nga iloy sa ti kabuteng-guti ko nam. Sa naniloy sa ti makalaban mo. Ngam kit di tilintag. Laglagi pa mga daaga kang runan ngagsaksi no agkibaldang ka. Pinagtapnan. Tiyaw nagpay na Solomon. But-but nga nak ka din. Ay, saan? Saan ka mabalod? Diyak ka ti mabalod. Arabatik ti kwartak. Uun kayang. Madanay ba kakanyak ni Jonas? Ano nga tagagpaiso no? Nukas dya ramidak. Masapol lang pa yung baga kitusto. Sa bagay, makapagnakon. Day talaan ta. Agsarukodak. Sa dinuti papanan na di. Makapagnak tumatlaan. Adagas ko. Agri ko ba kitusto. Uray awan tunti sa rukod ko. Siyak matita-titaya iti dinner lito. Wana, angam adda ka di kasta? Sinubla? Ada? Kasa ti ag best friend, san ka di? Ewan mat kat di Ay, agyaman lito ha. Nakan-anos ka mang kuy-kuy kanya. Nadakayat ko apapanan, asaan ako connected iti opisina. Pakidayawak launa iti panangawis kan panagtalak mo kanyak, Monique. Nasayat ka tao lito. Ibilang ka kadagiti napapatag agagayam ko. Agyaman at no kasta ti pangibilangam kanyak. Juan, kasta ka lito. Kas ka na Eloisa. Nagsayat ka kenkwana. Kanarignak anapod no kagayam. Nakasaysayat ka talaga. Pakaragsakak unay dagitang imbaga, Monique. Tagastak mo ta talaga. Uray na kurapayak lang, kat imbilang nak, anasingad unay agayam. Saan? Nga status iti biyang ti pakakitaan iti nasayaat a tao. Wan mat kat di Iso arumbang lang nga oray anya ti status mo iti biyang. Agbalin ka a humble, wano napakumbaba a tao. Di matkutsay ni Monique tilugan mo asimbang pagbaraw. Wan anggal, intulod ko iji balayda iti nalpas kami anak dinner. Imbas ngag-tricycle ak, pinausar ng tilugan na. Ay, naging paglakit day. Wan anggal, dakil tinagbaliwan na. Istorya na nga rod kanyak. Spoiled nga anak ni Monique.
Tamarak si dabak nang da. Agmay may nga anak ni Mayor Solomon. Sa anak ko, namas daaw iti dayta. Ang sipod kas dya tinagbanagan ti ayat na. Ken panagsinadapayan kan Jonas. Kinuna na, abaliwan na titaray ti biyag na. Man-mano ti kasta, makaamires baraw. Naaprubaran gayam ti divorce da kan Jonas, Uncle. Kasta kaday. No sa anak la ko mamabain. Armag ka talaga ni Monique, Uncle. Nawaya ka ang mga rami di ti dayta baraw. Aklo na, Uncle. Podno nga anda nagrusing arik na iti barokong ko. Ang amok no anya ti pagtaktak dirak. Ken saan ko agundawayan ti kinasaya at nimod. Nagkuyog kayo man gaya man kanlito. Wan, Papa. Ay, Ado ka di parikot? kan, Papa. Agin inom kayo man iti arak. pagpaimas ko lang iti turog, iha. Ado ka di sa niyo pakaturturugan? Muni, Papa, saan mo tinada kayo ti Mayor? Taibagak ko mga ado ti parikot yo. Saan mo tinada kayo ti Mayor? kumusta gayam ti wayway at your surveillance kadag iti maata pa drug personality? Madama pa ilang, Papa. Kati kaso dagiti suspek iti kidnapping ken panakapapatay ti balasitang. Adan suspect, Papa. Under manhunt. Good. Kuma? Tima ko na a big fish ti matiliw. Iti kasta, nan anayan na makontrol. Di pa nakaiwaras dagiti maiparin at droga diti San Mariano. Makita ka dakkelan ti nagbaliwan ti kasasaadyaw, mami. Iho. Iso amangad deng kayon. Ag-relax kayo. Agtor kayo kit di iti sa bali a pagilyan. Anya. Promise, mami. Siyak ti makamo iti negosyo tayo. Tangay, awan mo ti sa bali a pakakumikumag. Jonas, iho. Inaklon kon tinagbanagan ti love life ko, mami. Naklon kon asan ada kami kin Eloisa ti agkagasat. Kastamat tan kin ni Monique. Ta-approvean ti divorce me. Seryoso ka ka di ba pagkabiho? Awanan pariko. May papan iti pakasaknan ti puso. Awanan, mami. Iso amay pa may sakitan asang wandag iti negosyo tayo. Sige nga rod, iho. Apa ba na makapaimbagak iti gusto? Sige, agbakasyon ak pailaan. Ngamsaan nga iti Amerika, mami. Ha? Ijay London. Wano Spain. Australia. Wano kadag iti napipintas kan na uli makapagilyan. Sige. Oray ka ta, saan mataparikot ti gastos at iho? Nasaya at tayo tanga aramidan ni Madam, senyorito. Enjoyan na kiti at ibiyag na. Wanton yan. Total, adamat mga sikaso iti negosyo mi. Nasaya at ano kasta, senyorito? Jonas Latan. Kahit kung awagan na kitinagan ko. Itapay lang senyorito. May iso O sige Tonyang. Rumarag. Adanas kan nga sikasuwag. Sige. No damagan nak ni mami. Ibagang nga da kasi narak ko ang negosyante. Isumatimbaga na kanya nga ibagak kada kayo no damagan niyo, Madam. Sige. Nasaya at mat na makikontak ka dagiti sa bali pa yan negosyante. Madam. Ni dawal, awan ka di pa'y. Awan pa yung Madam. Kaya't ko akasarita. Ibagam kan kwa na intun sumangpat. Madam. Awagan nak tulad tanton yang. Mapanak iti silit ko. Tadalang nas kan nga ramida kan. Kaya't ko tiyaginan na. Imbag man, tagdakan dawal. Damdamagan na ka ni Madam. Apay ka de. Apay ka na. Saan ko nga mo, Sige. Mapanak na maramdama. Awon gayam.
Nangag ko ti pagsarsaritaan itay da Jonas kan madam. Anya dayta? Agtur ka no ni madam. Anya? Wan, kat ni Jonas ti mang tarawid-wid ka dagiti negosyo da bayat ti kaawan na. Kasta ka di. Alakit din. Sige, mapan ko ayaban. Aguray ka ni ti salas. Oh, makapanawa kiti mabiit wal. Arabidek, tisigasing ni Jonas, magbakasyon at pailaan, tapno makarelaksa. Awan na madam. Kasapulan nyo dayta. Kat ni Jonas, ti makamo kadagiti negosyok, malaksit kadagiti illegal. Madam. Sika, ti pangital ka kiti amin. Madam. Ngam, sana rumpang amamo ni Jonas dagiti dyan. Awan madam, awan. Hindi mo lang mo. Sika, ti makitransak, kan aguray ka. Kumusta gayam ti pinakontak ko at tao kan ka? Arregladon madam. Urahin tayo kanulagan na rumtang ti shipment. Nasayaat. Agtalo ka kiti kabailan dawal. Aramidan nyo amin na kabalan nyo. Tapno awan mabulilyaso kadag iti transactions. Agyaman na kiti panagtalagyo madam. Sana babali na paggupod. Wano may sardang dagiti nadakkel apamaster ka kiti kwarta. Kasi tinakunak dawal. Ado ti pukaw ko iti panagkandidatok. Katnaskan ang makaabrutak. Kumusta dawan? Nakapagsarita kayon austaw kan madam? Wan, tunyang. Nasayaat ah. Nugayam ngagtoro inagbakasyon ni madam. Kasta nga rin tinangag ko. Kasanungatan dagiti kaso na. Amangan no day tati may sa arson. Akayat na tisingasing ni Jonas. Sa bagay, adamat ti abogado na. Una. Naimbag kid di ko nam, tanapat kan tikid daw da ang makapagpiyansa. Un nga ron. May isa ngayong konsiderada kat ti kasasa ti salunat na. Apay. Saan nga tan nga agsubli? Di pa'y kasla intarayan na ti kaso ng nuwas dyan. Makamon ti abogado na. Sanda na pagparikuran da ita. Sa bagay. Di ka ti parikot ko ti sangwat. Parikot ko na. Anya nga minti imbaga ni madam apag parikutam. Awanan nyaman na. Awanan nyaman na jay. Sa bali ti parikot ko, tunyang. Anya dayta. Heart problem nga rod. Ha? At sakit mo iti puso? Anda. Ngamin. Di nakmatlaklo na nun, my loves. Anya? Ay, magmag na ti oras. Aglablabas ti aldaw. Santang umupubing. Isa pag-asimot na natasong batan akon, my love. Ay, makauray ka man dawal. Sa anak pa'y anak kasagana para iti dayta. Dakilan tinagbaliwan ti San Mariano ang kila. Baro ti munisipyo kan siyandaan. Dito ipay amabangon ti kadakkelan nga sports complex iti Interwa probinsya. Uwan nga raw. Effort amin dagito da San Eloisa kan Mayor Solomon angkel. Sapay lakumata ag progreso metan. Taiday, awan met nar aramidan ni Mayor Solomon. Pero nga rod angkel. Ang amit tinaudi atawan na panagtakam na. Ado mat dagiti na aramidan ti administrasyon na angkel. Kayat namat nga ta nga ipakita, asakbay nga agibaws ti panagtakem na, kat adamat makita na nagapwanan na. Ang amno panunutan. Naladawan. Mano atawan ang nagtakam. Ngam awan mat inararamid na. Un nga raw. Kan ada plano da angkel. Asumrek ni Munik iti politika. Ay, saan ko kumakayat nga aramidan na gito nga masapol. Ore awanan namnamak ang makapagsinoblan kami pa'y kina Eloisa. Aramidak na gito'y aplanok. Kat ni Mami, masapol ang maalukoy ko nga agbakasyon pa'y laan. Tapnaon sa usawir ko ang mangiwayat. Mangipatungpal iti planok.
Masapol ang mapaanugot ko. Wan numalukoy kong agbakasyon. No masapol asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Uray ma ko na adakas ni mami. Isupay lang ti inak ang nakautangak itibiyag ko. Tangay, awanan sir-serbi ti aming kanyak. Amukon ti aramidag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sang-sangpot mo, Mat, Jonas. Wandawal. Medyo nakargaan kan sakit yan. Basit lang. Mano abote lang ti serbesa. Mano kayo kadingag kakadwa dawal? 15 kami amin. Okay. Apay ka de. Nadamag ko lang. Mataya po di ka dagiti na tuma. Siyak lang ti adda ditoy. Tasyak nga ti personal driver ni mamim. Okay. Sige. Kahit kunti maturog. Baliwan tantun tagsarita. Nay, apay nga tatin namag na kanyak. Numano kami amin. Apay nga ta. Apay ka no. Anya tiga po na, dinamag na. Saan ko nga nga moto niyang? Mas dawag na unay. Damot nga taga po na Mabalin. Awan kayam. Kumusta ni madam? Sumaysaya at mati ka sa saad nan. No agtultuloy ti panakaterapi na. Ang mga no makapagnanton asaanan ngagsaruko. Nasaya ta. Namno bilang tamatuloy ngagpaiso ng aktor. Agmay-may sa lang da. Anya ko ma? Nasino ko mati kadwana? Kat agbati mo't ni Jonas ang mga sikasaw kadagiti negosyo da. Sa bagay mo't kidiya. Ngalangan mo ta siya. Sus, takalagastos da ita. Engem no kaya't na nga dakadwana, mabalin lata. Awan lat na mo ko. Napatag titunggal sinti mo kan madam. Kaya't nakit din ti mga gastos kanya. Ay, awan lat mo ko dawal. Naibagayo kanto niya kandidati kasjay, papa? Wan, tapno adda pagpampanunutan na. Katisardeng nanti mading aramid na. Apay nga minakinon sinteo. Nakalabaso tayo ta, papa. Isu nga ro timbagakin ka. Naamiris ko amati, tinaramid ko. Ngam tawag lang iha. Natural nga dalata pa nagbindot. Ngam panag kung nagkitsan pa'y mo't siguro analadaw ti amin. At dapay mo't siguro kung daway ko ang mga ramid iti banag. Amang litop iti nagbasulak. Adawag ko. Di mo tiyang counselor ka, Asi. Hello, counselor? Kasta ka di. O sige, ag-emergency meeting tayo kada hepe. Ngam, awan ni Mayora. Wan, aday di Kapitolyo. O sige nga, Rod. Bye. Good news. Nadan positibo ang nagdurasan ti surveillance da hepe. Kan ada na ala da alid. No asino talaga ti supplier iti droga dito San Mariano. Ni nga ta doon niya kandida? Good accomplishment day ta dagiti pan nakabagiti linteg, Vice. Wen, Mayora? Sapay la kuma. Taipudno da no asino ti supplier da. Kuma, Kaya't ko, agpatingga kuma ti pan nakaiwaras ti droga dito San Mariano. amok Mayora. Ang subsubok dagiti onan bain. No kaabalan tayo apagsardayan ti droga dito San Mariano. Kapag agpada ta ababay, a leader. Day ta ti dakkalabitut ta. May sa ti kayat ko mapasamak dito San Mariano ita. Ti agbalin man na drug-free municipality.
Vice friend, mabitlangan. Sana nakafunbok na ito eh. O sige. Sige, Sika man no sumbata mo no saan? sungbata ko friend. Hello? Mabali na maamuan no asino da, sir, madam? When, sir? Ni Mayor de la Cruz da ito eh. Drug supplier? Kunayo? Amoyo tinagan na? Ano niya? Adda iti watch list ti pulisya? Anya tinagan na? Mr. Ong? Kasta ka di? Oh, sige sir. Agyaman na. Yes sir. Namnaman nyo. Agyaman na kiti concern nyo para itiili tayo. Sige. Bye, sir. Anya din ba ti color, Mayor? At ka nadakamat mo anakan na. When, friend, Mr. Ong kanu tinagan ti shabu supplier. Kan aday ti watch list ti pulisya. No kasta, awakan ta ni Hepe. Kitaan tayo ti imbaga ti color anagan. No po no madlaan. When, Vice, no saan nga agpudno tinatiliw da suspect iti pan nakakidnap ken pan nakapapatay ti balasitang. Barang, dito yun na mamuan, no asino dagiti makuna a big fish. Kumusta tirik na yung mami? Nasayatan, iho. Kabalan yung tumot siguro ng tagbiyahe. Uwan. No kasta, paasikasok nga ro doon iti travel agency, ti travel papers yo. Agraman plane ticket yo, mami. Sige, sikate makaamo, iho. Kaya't ko ang makapag-relax kayo iti husto, mami. Saan ko kayat ang ma-stress kayo manen? Kaya't masunutan ti stroke yo. Iho. Mami, napatag kayo unay kanya. Saan ko kayat ang mapukaw kayo? Jonas, iho. Wan, mami. Patpatgan kayo. Nga uray sa andak, apatpatgan. Anya. Ngayon, nagiti agina. Naging inarakot damot ta. Kitkas na. Seryoso ti saritaan da. Italaong nga napasamak da ita. Agyaman na. Nakapagkinaawatan damat laangan nga gina. Kuma. Panubusan mo din ni Madam ni Jonas. Nga agrayo manan kan Eloisa. Ti parikot. Talaga ka di. Ang saanan akayat ni Eloisa. Ti makisinublian kan Jonas. Wal, panag ko na, kat nagkinaawatan matlaangan nagiti agina. Masaya ta. Palubusan matngatan ni Madam ni Jonas ang mga sawa ni Luisa. Adayon, tinagteng ni Eloisa. Kitawan siguro matintirason na di kayat ni Madam. Nupay, adayon latabak nang ni Madam. Ngam sa nakwartalatan, ti pagrukudan kan ayat ton nihang. Unmat kit di Saan nga iti kasasa ti tao? Langa, kwarta, kan takam. Pudno day ta. Iso nga, aklonem kumante ayat ko mailahabs. Anya? Apay adita manin tinagturungan ti saritaan dawal. Talaga si ka. Gapo, ta sa anak to ngagpatingga nga agunoy ken ka. Aging kay ti sanak nga aklonen labs ko. Anyat makunam, Vice Friend. Positive ti impormasyon. Sino nga dapat ti connection? Dahil dya Mr. Ong dito ili tayo. Day ta ti duktalan dagiti maseknan, friend. Pacheck lao na eh. Ado pa ti connection dahil dya nga informante. May papaniti pa na kay Warwara Sidro ka dito San Mariano. Wen, kastamot ti pamate. Sana bali, Mayor? Urayan tayo nga niya ti resulta. Wen, friend, taawan serbi ti kaadot proyekto. Ken panagduras dito'y ili tayo. No adamot dagiti bad elements amang dadael iti kinapeaceful ti ili tayo.
Langam ti nabambanog, anak. Ado nga minti na si kaso mi, tatang. Nang runa, iti pakasik nan ti peace and order dito San Mariano. Day, ada ka di manal napasamak a krimen? Awan, tatang. Ngam, adda na awat ko a reklamo. Ken concern, maipapan iti maiparit a droga, iti may sa apagadalan dito San Mariano. Maiparit a droga? Wentang, pain-imbestigar ko, kada hepe ti in-report ti may sang school principal. Nada na duktalan da kadagiti estudyante da, nga aging inut iti nakasasya ang maatap asyo. Anya, ay nagubingan a drag-aday. Nung sana malapdan da ito itang, ato ti maisagmak nga agtutubo. Ay lakit di anak kao. Saan ko akayat ang madadaal ti masakbayan dagiti agtutubo? Kaisudat namnama ti pagilian tayo, tatang. Tanyang, aday bagat ken ka, ket saan ko akayat asalungasingan daytoy. Anya day ta, Jonas? Orea sino? Nang runa kin Eloisa. Anya? Saan mo nga ibagbaga nga awan dito'y balay ni mami? No sa dino tinapanan na. Ha? No adamang-damag ken kwa na, ibagam nga day ti kwarto na. Uwan. Ibagam ang nakaturog, wenno agin ina na. Ket saan na akayat ti masinga? Uwan. Saan ka ngagbitot, Tonyang? Tamangan no papanawon ka. Anya? Nalawag matlaan ti imbagat. Uwan. Matumpal tibilin mo. Nasayat, tapno ag kinawatan ta. May kawa akin, Jonas, ah. Apay akas tayo matan. Istrikto matan. Bigla mo ta nagpaliwang. Di na kaya't amamuan ti sa bali. Nga awanan dito'y ni madam. Apay, naglamang nga ta ni madam. Intarayan na ka di, di kaso na. Basta ka de. Ora siya. Pinabsad naklat talitay iti garahe. Anya? Dinak pa'y tinaliyaw. Kan nakaporpormal. Isungaro. Apay nga tatawol. Kapo nga ta, iti katot parikot ta. Anya ti mapasamak taawan ni madam. Kasanon no sa pulanda para itihire. Parikot dan na day ta, Tunyang. Adda matabukado na. Anya ti aramidan da. Di maamuan damot laeng nga awan dito ni madam no saan nga agatindar. Kasi tinakonak. Parikot dan day ta, di kan magibiyang, Tunyang. Narugyan ti manhan ti tidadya Mr. Ong, papa. Nasayat, mat. Papa, awan ka diti amuyo, may papan ka dagiti connections ni Doña Candida, may papan iti illegal a negosyo na? Amok nga iso, ti kadakala na iti connections. Ngam, saan ko ngam mo? Ti kinasya sino day, ha? Sanak mata konektado, iti operations da. Papa, Wani, ha? may isang mingagnaga ni ti Mr. Ong tinaitudo a drug dealer dito probinsya. Iso ita ti prime suspect. Saan nga nga iso ti kontak ni Doña Candida? Saan ko lang ngam mo? Ngam, adda iti malagip ko a drug dealer a napapatay. Kasta, Matap, akakumpetensya mo't lang dagiti drug dealer ditoy. kaya't yu asawan, papa. Iso damat laang ti aga-apa, may papan iti may parit at droga. Dahil ti may sa pagsidaawak, tatang. Anya ti inararamid ni Mayor Solomon. Nabayag mo't nga awan ida iti may padpadamag, maipapan iti maiparit nga agas. Gapo, tatanggal da idi tituray, tatang. Ay, day talaeng At dandagiti naduktalak nga illegal dito San Mariano. Karaman di tantis magling, tatang. Anya? Wen, adda na itad kanyak nga impormasyon. Nga iti kalabas,
ket agraira ti smuggling iti San Mariano. Kasta ka day. Ket adda pa'y awagan da iti smuggling queen. Aniyan? Kaya't nasawa na. Babae? Wen tatang, kasmutlaeng iti Shabu queen. Imbes as Shabu king kuma. Juan Mr. Salcedo, itisigod ang pagsinsinarakan tayo. Kadbak ti abogado mi. Juan sir. Sure. Sige sir. Bye. Nawayan ang makapagtignayat. Tawan ni mami. Ladingitak no aramidak daytoy. Amok adi na magustuhan. Ng masapol nga aramidak. Mapana ko ni timbagak apagsarakan mi kin ni Mr. Salcedo. Awagak mo't ni attorney. Agsasabat kami ni Jay. Kontakak mo't amin dagiti kasosyo mi iti negosyo. Isuda ti umuna kasaritak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya nga ron ti aramidan nyo ita, katawan mo't ni madam. At daimbilin ng aramidak. Nasakpay lang ti makamoy ti bodega, kendagiti kakadwa. Kasta ka di? Ti amo nga ni madam. Awan pa mo ni Jonas kadagiti dadto mga ilegal nga aramid na. Ngam kinapudno na, amon ni Jonas. Wen, natimbaga na kanya, nagtalinaad kami lang ni bodega. Urayin minuan niya ti bilin na kada kami. Kasta ka di? Ang nga mo, noon niya ti pampanunutan na. Anya nga tan? Kat ni madam, kaano magsubli? Saan ko nga mo awan makaibaga. Awan mo't nasawa na kanya kiti naode, aba nagsarita mi. Mas dawak lang, tatang. Tila ang abogado ni Doña Candida tinagparang. Ken kanayon ang maitantan ti bista. Apay, kumusta ni Doña Candida? Agpapaungar ka no pa'y tatang. Nabayag mo tadyak na awagan ni Tonya. Taiso ko mati pagdamagak. Kat, awagam Awagak to tatang. Wen kayam. Madaman na sapsapulin da ni Mr. O. Amang ano, awan mo't dito yan San Mariano. Ndiya ka mo tatang. Atang mabitlaan. Sungbatak to'y awag ko. Sige, mapanak man nga rod ijerwar. Wentang. Ti manen color da ito. Nagpabigbig itinagan nga Aldo. Hello, Aldo? Kumusta kan? Nasayat nga rod no kasta. Ngem, aganad ka. Adda ka di manen impormasyon nga itid mo kanya? Anya dita? Ano niya? Rest house ni Mr. O? Adda ka di, Jay? Ni Sir Jonas. Hello, sir? Mila, ada amin contact number dagiti kasosyo ni mami iti negosyo na. Saan ka di? When, sir? Kontakan man ida. Ibagam akayat ko akamit ida. When, sir? Alam na niya tiwayadang aldaw kan oras. Basta maki-appointment ka katakwada. When, sir? Kastamat tan nga ibagam iti accountant. Takontakan na. Kaya't kumat ang makasarita. When, sir? Aramidik tibilin nyo. Da kayo pa ilang ti makamod dita opisina. Busy ak. Kat saan ka makaumay. When, sir? Aramidom kumadagos ti imbagak. Kat itid mo kanyak ti resulta na. Nang rona iti panakisinarak ko kadagiti kasosyo mi. When, sir? Day talaan. Agyaman ak. Bye. Bye, sir. Aramidik kon tibilin ni Sir Jonas. Agyaman ak ta kinuntak na kadagos, Madam Mariel.
Kas company accountant, bookkeeper as well. Kahit kung itod mo kumakanyak, amin a financial status dagiti negosyo ti merkado company. Yes, asap madam. Okay, namnamaak dayta. Bye. Narugyakon. Ket kayat ko amalpas amin daytoy. Sakbay nga agsubli ni mami. Makaamunton, no anya ti aramidon na, no maamuan na daytoy. Adawag ko. Limot kayam Eloisa. Hello, Mayora. Kumusta kan, Tonyang, my friend? Friend at talaga. Imbang man, taibilang naklata agayam nga uray si kanti Mayora. Awan nagbaliw, Tonyang. Agyaman ak Nagimbag ka talaga. Sayang lao. Oo, anya man ang tisayang. Saan kayo ang nagkatuluyan kan Jonas? Saan mo nadakamatin dayta, Tonyang? Paset laeng ang tinapalabas dayta. Aniyan? Awan kayam. Kumusta mo ton ni Donya Candida? Ha? Kumusta am? Wen? Kwa, agpapaungar lata Amumatan, tinapasamak kan kwa na. Awan ka di pa iti simmayaatan ti kasasaad na? Adamatan. Ngamin, kanayo na maitantan ti bista iti kaso nga inyulik kontra kenkwana. Kasta ka day? Wen, no matuloy man, katila ang abogado na ti parparang. Aya? Wen nga rod. Sige Tonya nga. Agyaman na kiti oras mo. Bye. Bye! Dayjay ka dilaong, ti damagan na. Di na kaya ta mapagsaritaan ti may papankadakwa dagan Jonas. Talaga ka di, nga awanan namnama ang makapagsinublianda. Makapasikor ti kasto ito niyang. Mangan maturog mangan aramidan. Di mayat. Saan ka amabanog? Kun saan kayon amay paspasubaw? Anya, Saan kit din apod no ti kuna? No adda ni madam, kat no anyala ditan ti papaaramid na kada kayo nga uray dakals. wala nga rod. Agyaman kayo kit di Nga madaman ang tinyawag ni madam. At dan sa manan sumanglad a kargamento. Kargaminto apuslet? Anya kumabay. Naibagak matangking ka. Nga do ti pangwarta ni madam nga ilegal. Mabit lang doon yang. Sung batak lang to'y awag Nicolas. Anyat ko na Nicolas. Na-raid tiris house ni Mr. Ong. Kasano anam mo ang dagiti pulis. Katanya tinapasamak. Natiliw ni Mr. Ong. Sos, delikado na matiliw. Abangan no may pugaw na ni Madam Candida ti siya bukwen. Sige. Bye. Delikado na ito eh. Ewan pa'y matngarod ni Madam. Abangan no may pugaw ni Mr. Ong ni Madam ti talaga siya bukwen. The number 1 supplier iti siya po dito San Mariano. Nalpas ti puli. Dinner meeting daytoy kada hepe, vice pre. Ket namnamaek, fruitful. Sigurado ita, Mayora. Barbaro gayam daytoy seafood restaurant dito'y San Mariano. Well, adun tinaluktan a negosyo dito eh. Makunamat kami namang rugrugin adumaras ti San Mariano. Nadurdur as kumapay. No awan dagiti parikot arumrumswa apakainaigan ti droga. Ay sana ba ni Mayora? Ano po ti kang runaan a big time drug no siya wood dealer ani Mr. Ong? Madamag ko man friend. Awan nga ta tinalage ni Mayor Solomon. Maipapan ka dagiti drug personality dito San Mariano. Mayora, nagdamag ka ni Papa. Naku na nga,
Aday di time, drug-free. Tiili tayo San Mariano. Yamnas daw. Tanagrairalat ta. Ti droga. Okay, friend. Hopefully, tanong matiliw ni Mr. Ong, katag sa tingin. Apay nga ta. Iso nga ta talaga ti kangatuanan. Maipapan iti syabo. Saan, friend? Taad dapay ti Shabu Queen nga ipagpagada. Amo ka dahil bili ni Mami King ka. Sakbay apim manaw dawal. Anya ka di day? Ako adunas naibagak matangking kay di. At dadagiti illegal ang negosyo ni madam. Kahit na abaya ti kawon na. Siya ti makam mo. Saan? Bayam asyak. No asino ti ka transaction mo. Siyak ti makam mo. Sige. Sige ti makam mo. Itad mo kanyak ti number ti tao. Kanagan na. Kwa. No anya ti ibilin ko surutam dawal. No saan mo akayat nga agririta. Kat saan kayo ngagdanag? At danto sorpresa kada kayo. Anya. Agmi-meeting tayong to amin at tao ni Mami. Ni Jonas, anak ni Doña Candida. Da kayo matgayam Mr. Ong. Siya akong ti makitransak kada kayo. Tamo yung matan tinapasamak kini Mami. Ni Dawal kunam. Siya akong ti makamu iti amin na transaksyon ni Mami. Sige, kaya't ko apagsaritaan tayo amin may panggap iti dayta. Agraman pan nakabayad ti order ni Mami. Awan parikot. Sige nga Rod. Sige Mr. Ong. Bye. Pudno gayam nga dadagiti illegal nga aramid ni Mami. Anya ti kunam tawan? Saanen asikati makisao kadagiti kontak ni madam? Agyaman kakit di Saan ka na may ramraman? Markedia. Saan ko amawatan no niya di pampanonodan ni Jonas sida. Makaikawa talaga. Bayan latan Markedia. Nakalisya kiti basol no bilang. Udno dayta. Anya nga tangagpaiso ti plano ni Jonas. Kaya't nakadi asawan. Tuladan na matanti inana nga uray dakas kat aramiden na. Saan ko lang mo. Nang runa kat nagbaliw titigtignay na. Kan panakisango na kadada. Nagkariak ken Madam Candida. Uray kas jay ana uyong. Imbagak asa anak abasta pumanaw dito. At tuyan ti pinalutom apulutan, Jonas. Agyamanak. At damot ten inaramid ko asaw-sawan. Sikan ti mga kabil iti sili. Agyamanak. No awanin ti paaramid mo. Sige, panawan ka. Dalang aramidak ijay kusina. Sige. Awagan na klaang. Sipod pimanaw ni Madam. Kanayon latan ngagbarbartag ni Jonas. Kasla, problemado la unay. May sangab dyan inom. Kasta ka de. Mas daawag mat, saan na ka nga inawis? Bayam lang. Tonyang! Awagan nak. Mapanggatayin na. Ang mga noong tam na ka, no saan ka mapanadakos. Agyamanak tadanggayan nakdawal. Okay lang, Jonas. Tumagay ka latta, ken agpulutan. Una. Nagkita kayo kadin iti dayjay Mr. Ong? Hindi. Nagsarakdakan, madam. Kasta ka di? Mistizo Philjanis. Saan gaya mapuro nga inchik? Pilipina ka no, tinana. Gamapay na sumok na ti illegal ang negosyo. Saan ko nga mo?
Masigurado. Dahil dati kalakan kami na pangwartaan. Gandakal ti maliksab iti may parit at droga. Ngam nadagsan ti dosa iti daytang aramid, no matiliwan da ka. No, matiliwan na ka. No saan? Nabayag gaya man dagiti illegal nga aramid ni mami. Udno na da, Jonas. Pulos ajak namnamaan, akasta ti aramid ni mami. Lading itak, no saan ko na ibagbagaking ka. Tasan ko akayat, timawanan iti trabaho. Mawatang ka dawan. Ngamita, tasikan ti mangimaton kadagitoy. Adaking kanoan niya, ti paaramid mo kada kami. Agtungpal kami latan. Dawal. Ket agtali na lattaking ka. Nang runa ko ba? Naklonan ni Tonyang tidatdaton ko ngayat. Kasta? Nagtali na ni Tonyang doy. Natural, agtali na akmat, Jonas. Pagsaritaan tanto dayta dawal. Adu dagitik kayat kong aramidan. Bayat nga awan ni mami. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nabayag gaya man dagiti illegal nga aramid ni mami. Awan, Jonas. Pulos ajak namnamaan akasta ti aramid ni mami. Lading itak, no saan ko na ibagbagaking ka. Tasan ko akayat ti maawanan iti trabaho. Mawatang ka dawal. Ngamita, tasikan ti mangimaton kadagitoy. Hadaking ka, nuan niya ti paaramid mo kada kami. Agtungpal kami latan. Dawal. Katagtali na latta kada kayo. Nang runa kumano aklonan ni Tonyang tindaton kong ayat. Kasta? No agtali na ni Tonyang. Siyempre, agtali na edakmat. Pagsaritaan tanto dayta dawal. Ado dagiti kayat kong aramidan. Bayat ngawan ni mami. Kasta ka de. Aramidak dagitoy. Para iti pagimbagan ti amin. Dawal. Anya. Simrekan ni Jonas iti silid na. Napartukan. Inaldang nga aginamatan. Kan awan kadik nadlaw mo? Tanya. Di pa'y nagpukpukis ang kan nakiparpas. Mangarod. Anya nga tangag paisong ti parikot na. Anda na dakamat na kanya. Ada ka no aramidin na pagimbagan ti amin. Pagimbagan nga? Saan ko amatiliw ti kahit nasa wento niyang. Anda ka no aramidin na bayat ti kaawan ni madam. Anya nga ta? Kan payakas kemot din ni Jonas. Nakapurpormado nakasarasarita. Nibagana pa'y kanya. Anas ka na tong palat ti imbagana. Adyak sasawan iti sa balay ti kaawanin ni madam. Nudyak kayat ti mapapanaw. Anya. Mas daawak at talaga kadag iti tigtig na ni Jonas. Kasla, imot na ti lubong. Uncle, dumakdakkel ti parikot da insan maipapan iti maiparita droga. Ay, matiliw da kuman ti puunday ta. Ngam adamat kit din dagiti lid. No asino ti maatap a big time dealer dito San Mariano kan probinsya. Ay, adda na sa kanyak nilitaw. Anin sabat doon niya kande dati may isa-isayong gusa nga drag queen. Taisot kabaknangan iti San Mariano. Ngam samat aday ta ti pagibasaran. Taado mat ti negosyo da. Adda kano pa'y negosyo da iji Amerika. Unmat kit di ah. Ngam saan tayo lang nga mo matkit di ah?
Ken narigat ti agito do wano mga kusar iti may sa tao ngawan mat pamanagnag tayaw. Pudno day tangkal. Iso nga orayan tayo laangan dagiti sumaruno ang mapasama. Uncle, saan narabrabak ti kampanya ti administrasyon ni San Eloisa kontra iti maiparit a droga? Ay hingam madanagan akbarok. At dalakit ti sindikato daytaw. Saan ang maawawan dayta, Uncle? Nabilag dalakit day. Kat dayta ti pagdanagat. Awan mo't nga tatirumba nga pagdanagan tayo, Uncle. Nangaruna kat kadawan ni insan ni Monique nga anak ti pasado mayor. Ay, Panagkunag, kat saan na baybayan ni Mayor Solomon ni Monique. Ta oras nga adda mapasama kiti anak na, ang mga nugubat dito yung San Mariano, Uncle. Anya? Wen, Uncle. Pag-aamu tayo mat nga awan mat makagaraw kin Mayor Solomon idi nakatugaw pay. Ang kasanaw, kat saan matan nga iso ti mayor? Pudno dayta. Ang adulat tapay ti koneksyon na. Nangruna kadagiti high ranking in uniform akunada. Masapul nga agkid daw ni Insan Eloisa, di kanayunan a pulis a bodyguard na. Kuma tanarigat nga agpaiso. Nangruna, ket patsyon ni Uncle Ipe. Adak kelakit da sindikato daytoy. Sa bagay, ado ti madamdamag tayo may panggap iti dayta. Basta may parit nga agas wenno droga ti pagsasaritaan, addalat ta dagiti nangato a tao nga adda iti likodan dayta. Ket amangan kunam, no adda pay panggap da adakas ken insan, ket maisagmak. Adun ti nagbalin a biktima iti dayta. Ket kuma, saan damat atutupan ni insan? Pumanaw dalaangan dito San Mariano. Ada dito yung nagitikin ni daw yun, sir. Ada ka din dito iti schedule da, Mila? When, sir? Kayat ko akasarita ida amin. Ngamsag gaysa. Awagan yung lata ka no ida, sir. Talaga kunta ka kida. Napapatag-unay iti ibagak kadakwada. When, sir? O sige, Mila. At sublikan iti lamisaan mo. When, sir? Panawan kayo, pay. Isuda ti umuna apangijayaak no kayat da. Kuntakak kat sagaysak ida akasarita. Hala, dawar. Apay mo ta nakasta tilangan ni Jonas. Abay, Nagatiddugan ti barbas kan buok na. bungarod. Naibagkit di, tagdigdigos pa'y. Imposible mo ta sana. Mapaan ni opisina da. Kinada kasinsin narak na tao. Mabaling ka di may tadagdigos si kamad. Ngam kita ang tilangana. Nagatiddug ti buok kan barbas na. Kat manula abulan nga awan ni mata. Talaga kasta. Dahita may sa wino 2 bulan. Wino talulang abulan asan ngagpugis. At idogan. Panagkita kan Jonas. Kasla, desperado lang unay. Kasta mo ti panagkidak. Amangan pa'y kidikungkunak mo. Agpakatakas ang. Anya, Nang runa, kat ko na mga ison ti makaamok kadagiti negosyo da. Agraman dagiti illegal a negosyo ni Matam. saan ko nga ro damawadan? Saan ko matiliw? Nuan niya ti plano na. Anya nga tati pampanunutan na. Tinaudyan na sa una kanyak. Agmi-meeting kami to amin na tao ni Madam. Agyaman no kasta, sir. O sige, see you for lunch. Bye. Duwati na kontak ko. May sa ti kamit ko no aldaw. Sa balimot inton rabi. Anyan to nga tangag pa iso ti ibaga ken aramida ni mami inton sumangkat. Mabali na di na maawatan iti damo. Ngam inton maamuan na ti talaga arason nga inaramid ko daytoy.
Saan matngatan nga agungat. No dikat agyaman kitdi. Dahito yung nagiti papeles sa daw-dawatin yung iti accountant, sir. Idisum dita. Tabasakin ton madamdama Mila. When, sir? Wen gayam. Kasano ka bayag mo niti kumpanya? Ag 20 years yan, sir. Nabayag ka gayaman. When, sir? Ang single ka pa ilang aging gaita? When, sir? Asino ti kadwam iti balaya? Dala ang tatang kabsat ko, sir. Kasta ka di? Ngam, pag-adalag pag iti college. Okay. Malaksit iti panagtrabahom ditoy. Anya pa iti sabali at trabaho nga mom. Awanan, sir. Awan panggap mo nga agnegosyo? Mabaling ko ma, sir, no? Ada pagpuunan. Kasapulam gayam ti puunan. When, sir? O sige. Day talaan. Mapan ka ni talamisaan mo. Ayaban kalangan no adapay ka sa pulak. When, sir? Basaak lang dagitoy. Kalpasan na. Rumwarak matlaan. Tada ka sarita ka tao. Saan mat gayam ang maluglugi dagiti negosyo mi? Nakapagnandun akon. Awanan makalapad kanyag. Daytoyan ti kasayaatan ang maramit ang napanunod ko. No bilang tamat matay ni mami. No iso ti umuno na amatay. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaklan. Papa, kasapulan ni kan Mayor Eloy sa ti bodyguard. Tulungan na kami kuma. Bodyguard? Anya ti kayat yo? Private bodyguard? Malaksid ka dagiti na-assign na pulis nang ron na kang ni Mayor Eloy sa. Yeah? At saka kami na-out na adis threat. Gapo iti kampanya na may papaniti maiparit nga agas. Kat natural, karam na kidya, itadwa kami nga kingakat iti daytoy. Gapo ka dagiti biktima dagiti maata pa drug addict. Sige. Saan kayo magdadag? Ta siya kung ti makamoy ti dayta. Agyaman papa. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak ni Eloisa? Madam Vice, ada close door meeting ni Mayora. Sana bale? Agsubliak to langan inton madamdama. Ibagak to na makapanaw ti sa nga ili na, Vice. O sige man nga Rod. Napatiglaon na iti pagsaritaan mi. One, Vice. May papanday to iti siguridad mi. Narigatan tagpakalmante. Saan tayo langam mo? No niya ti pampanunutan dagiti agar aramid iti may kaniwas. Kas ka iti eradication iti drugs. No dakala sindikato ti adda iti likodan daytoy. Delikado kayo, Vice. Wen, iso nagkidawak iti tulong kini Papa. Kasapulan ni ken Mayor Eloy sa ti seguridad. Nagsaya atin lumapat ganday ta. Wana, Rumbang lang mata maipayan itinaan anay asiguridad ti Mayor. napay ko na ni Insan Eloisa. Uray awan kano dayta, taawan matdakas ngar aramiden na. Angam, ay sus. Awan pilpilyan dagiti managdakdakas. Lalaki wenno babae ka man. Sa bagay insan, nila ang donya kandida ti makuna akabusor na. Kumusta nga tamat tunday di abakat? Kalpasan a maestro. Di pa'y lang nga nagnakam? Nagnakamat nga tan Kat ni Jonas. Kumusta nga tamat tan? Awan siguro day Jayan. Saan nagpakpakita pa ni Insan Eloisa? Udno nga ta nga awanan rik na ni Insan Eloisa kenkwana. Mabalin nga adapay. Angam talaga adinan kaya ti makisinubyan pay kan Jonas Insan. Manong nga aldaw asaan ta nagkita Vice Mayor? Oh, wen nga Rod. Mailiw ka kadi kanya, Lito? Awan mata.
Asino mo't nga iti saan ama iliw iti napintas a Vice Mayor. Ay, aday ta ka manin ako na. Mama, diyak to lang nga tanan na pintasan. Puno mo't ibagbagak ah. Alawanan. Narigat mat no kontraan ka. Mga nagsangit ka. Anya. Nakita? Ipagaro mo nga ta si ka lang ti amonat mang sutilan niya. Naala ka mo din siya eh. Dito nga minti magustuhak, Monique. Naragsak ka. Awan mo tiga po na tapno aglidayak pa eh. San ka di? Sa bagay, yan may sa ka na Vice Mayor. Ket into nagangay, si Kanti Mayor. Anya daytan nga ibagbagam? Mayor Adagos? Talagamat. Mapayag pa dayta lito. Ni payla Eloisa. Siyempre, lipasan na titalo at termino. Sa bagay. San pa ikit diya may bilang dayto pa nag-take over na? Kalpasan na nag-resign ni Ninong Gonzalo. Numaumpot na dayto bale, agpabutos pa iti mamitlo. Sakit yan. No kaya to adag iti tao. Siyempre. Apay kumaasa na kaya dagiti tao. Kas makita mat, nagdaras ti pa nagasenso ti San Mariano. Gapo kada kayo adwa, Monique. Napintas ngamin ti liderato yu adwa. Mayat ti tandem yu kunak malayan. Awan mat ngamin ti gapo na. Tapno saan mi ngay pangrona ti pa nagsirpi mi. Awan mat ket di ah. Vice, kita am dayjay. Sino? Saan ka di ni Jonas dayjay? Iso nga paiso. Apay kas dyan tilangana. Ne, nagatidugmat ng tibuok na kan barbas na. Oh my God! Wanarod, anyat mapaspasama kinkuanan. Kumusta, Sir Jonas? Dandan ni Santa ka na nabigbig kan Vice Mayor ah. Kasta ka di. Da kayon sa atalagan. Ha? Anya ada kami, Sir Jonas. Nagrikit ka na makaawat. Nagbidot kayo sa iti panangipagarup nga ada relasyon mi, Mr. Mercado. Nasingad kami lang kini Vice Mayor. Ngata? Iti day kinapintas ni Monique. Imposible. Ngawan pa naggustom. Wenno saan ka makayawan kenkwana. No adaman panangrukbab ko iti kinapintas na agpatinggalaan dayta iti panaggayam ken maysa. Sa anak amay karikan kwa na, sir. Anya? No adaman may karikan kwa na. Awan sa bari no saan ada kayo, Mr. Mercado. Saan ta kuman ngaglin no ko lito? Sige, panawan kan. Tawan sir-serbiti bagbagang. Tasaan konto apat dyan. Ne. Anya ti kayat asawan day nga imbaga ni Jonas. Madlaw ko. At daluksaw na kanyak. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Mangirwar ka man iti arak iti stante to niya. Ha? Uminom ka ba ng iti arak, Jonas? Kata niya kumaita. Uuwan. Mabit lang. Napudot ti ulo na asimang pa. Apay man nga ta. Saan matakas to'y asigod ni Jonas? Tanyang! Tanyang! Ada ka di pa masapol mo? Ayaban man ni Dawal. Taginom kami. Danggayan nak. Uwan, mabit lang. Ada itay likod. Agsibsibog ka dagiti masay. Ayabam! Kahit kung ada kadwak nga ginom. Sige, mabit lang nga rin tayo pa. Nangatangat pa isa ti mapaspasamak kan kwa na. Kastoy kadilatan ti aramid na. No saan anak kainom masumangpat? Pagsangpatan na ti aginom.
Mapan ka kano iti ayan na, padanggayam ngagbartel. Anyad parikot na ya. Awan kondisyon ko nga ginom. Di, danggayam lang ta. Agtagay ka ng basi-basit laang. Sige, ibaga masubarunuwak. Sukatak lang tibadok ta na daripes-pesa kitilingat. Sige. Anyat mapaspasa makan Jonas saya. Kasla na pudot ti ulo na si Mangkag. At nakapungtot nan sa. Isuwa. Saan mo nabaybayagan ti sumarunaw? Tama nga noon ada nga agluksaw. Sige, Dawan. Danggayan na. Iwan na. Mabaling ka rin damag. Katsan mo kumatagidagsan. Dahil kat kas may sagayam. San lang nga kas tao yo. Anya dito? Kinapudno na. May saga ka nagitimbiling kanyak ni madam. Katsan ko akayat ti makabasol. Anya? Bantayan ka kano. Kahit ko asawan, di pagdaksam. Anya ka na di parikot mo. Ado. Anya, may babani ti negosyo, no? Kada kiti illegal na negosyo ni madam. Karaman ditan. Ngam adasaan ko amaklon. Anya da ita. Jak maaklon akas kinilito ti pagtinagan ni Monique. Lito? Insulto kanyak dayjay. Awan mat kiti ti bibiyang ko kinkwana. Tanagsina kamin. Angam kas kinilito laang ti pagpatinggan na. Kahit mo asawan, isuda ni ti daya driver. Wan. Uray saan ngay naklon nilito nga dan relasyon da kin ni Monique. Saan akas jay ti kinasingad da? No awan panggap nilito kin ni Monique. Ada ka di pa ilan kalindigam kinkwana kat. Nagsina kayon. Nag-divorce kayo pa yan. Saan ko nga mo? Kasla maditiriknak dawal. Anya, kaya't ka di asawan. Agayat ka matlang ka ni Monique. Nung makita kailangan ni Jonas ita, makiktot kalakit di, Mayora. Kasta ka di, antay di, lampong, nakatidok pa iti barbasnan. Di adan ni Jonas, ipalubos na, akas jay ti mapasamak ken kwa na. Amang ano desperado matuna yan. Awan mabalin ko, no siyak ti may sa agapuna, Vice. Kasi tinako na, nasakit man ng naskan nga aklunag ti kinapudno, ken nagbanagan ti relasyon. Apay, talaga ka di nga awanan panggap mo makisinloblian kan kwa na? Awanan, friend. Puwera leksyon ako nada. Siguro, agbiagak mo't nga ta nga awan lalaki iti biag ko. Anya? Ipamaysaklaan nga ramidan ti responsibilidad ko. Kas kangatuan nga opisyal ti San Mariano. Di naman kaya tasawan nga isirak ti puso itinagan ni Ayan. Right? No, dumteng to ni Mr. Right. Why not? Gusto ka dita, Mayor? Kasta akmat. Anjakmat kaya at nagbakbakyota ka single. Di ba kat sayang ti kinapintas ko? Ay, sumat. Kasmatlakan ka. Oh, sayangam kit din, dahil ta kinapintas. Ada awak ko. Sana ka po. Hello? Oh yes, ni Vice Mayor Daytoy. Anya ti may pay ko? Oh. Ni Mr. Ong? At dati ti San Mariano? Sa dino? Rest house? Okay. Sige. Agyaman na kita impormasyon. Sige, thank you. Bye. Mapana kita opisina ni Mayora. Ibagakkan ko na nito. Saan nyo anawagan ni Jonas, Mr. Ong? Naimas pala siguro titurog na dyan ito na bartag. Napatag ti bagayo? Sige. Ibagakkan ko na makaring. Anya. At danti kargamento ko na yun. Wan kami ng bibiyang ko iti data. Kaputa ko na nga iso amin ng timang transak ka na kayo.
Sige, sige. Bayan nyo tapadasa ka mapanringan. Sige, bye. Nito niyang. Tunyang. Apay dawal, at dansamit kinasarita may ti cellphone mo. Adagag pa iso. Ni Jonas, di ba lang ata nakaring? San pa'y nga taa? Nakasaritak ni Mr. Ong. Ada ka no napatag ni baga na ni Jonas. Kaya manak na karing kan Jonas. Imawag ka din ka ni Mr. Ong. Saan pa Ay, nasakit ti ulok. Salbag. Kasla danumot nga minti pamayam. Iti pa nagitang gwap mo iti arak. Nakitak na kiti miss call na. Ngam saan ko pa ngayon call back? Imawag ba kanyak? Damdamagan na ka. Ada ka no napatag ni baga na. Kasta ka di? Wen, adan sa kanon ti kargamento. O sige, awagak ng madamdama. Agkapi akpay, kanagdi ko sak. Tarumwarak matlaan. Sir Jonas, kas itibili nyo, iriman ko din dagiti appointment nyo. 1 Mila. Ada din na meeting nyo, sir. Okay. Sino itayin ti ka-meeting ko, Mila? Ni Mr. Taglam, sir. Okay. Malagip ko. Iso ti may sa partner ni Mami, iti dry goods. When, sir? Sige. Agyaman na kiti reminder mo. Awan anyaman na, sir. Sige. Bye. Bye, sir. Makasaritak to amin ang dagiti kadakkalan iti share. Kadagiti legal business ni Mami. Kat imanugot da iti plano. Kankid daw ko. Nga uray maysa. Awan ikatanda kadagiti agdama ata. Malaksid no adda paglabsingan da. Saan ko matakayat nga agbisin ti pamilyada. Gapo iti dayto yung aramidag. Apanangilakon iti share of stock. Kan ownership ni Mami kadakwada. Rumarka ka de, Senyorito Jonas. Wan, ada appointment ko inton madamdama. Mga no kaya tiyo akaduan kayo. Masikuranak ngamin nga wala raramidin na. Dawal. Kinadaing karik ni Madam. Kanimbaga na kanya. Asaan kayo abaybayan? Sungsung batak na itan o dadakas sa mapasamakin ka. Kasta ka di. Ken nadalaan ko madamagak. Nawagam ka din ni Mr. Ong. Imawag man ang kanya kitay. Ayaw gayam. Nalipatak. Sorry. Sige. Awagak nga rod, sige dawal. Agsagana ka. Sika nga rod ti driver ko. Panawanan. Tapno magibusan dagiti angol dito San Mariano in San Sheila. Juan, adun ti biktima dagiti drug addict. Sigun pa iti principal iti Maysa Public School. Ada dagiti high school student nga agim imot iti maatap asyabu. Agasam na ita? Wengarot, ti saan da nga mo? No user dagito iwanan niya. Iso nga, italak milatan ka dagiti otoridad. Ken kadagiti naganak kadakwada. Nasayat no kasta. Kat no positive da iti maiparit at droga. Masapol na maipanda iti rehab. Wano ahensya, apakaipanan nagiti kastoy nga adak kaso na. No kasta, positive nga rod, hepe. Anya? Saan yun anadanon ijay ni Mr. O? Kasta ka di. Okay. Ituloy yung latta ko timang surveillance kan kwa na, sir. Thank you, sir. Okay. Bye. Nagkalismot day dyan, Mr. O. Ay, iso ka di day ti kunayaw, big time sa budilar, anak. When datang, data ti positive intelligence report dagiti otoridad. Ken talaga ang may sa at drug personality. Agandad ka akanayaw. Ang mga nodakkel as sindikato day ta. Saan kayo magdanag, tatang? Ay, no asino dagiti masaknan iti daytoy. Italak mo kadakwadan.
Imbag man, takayat na ka nga isurot ni Jonas. Imanugot man. Kasi ta, ada kasing narak na tao. Alagot, saya atom Anda kahit kwadog talan to niyang. Nga niya day ta. Kahit kwadog talan no anya ti plano na kadagiti amin na negosyo da. Anya? Ngamin, imbaga na kanyak ngay ti makamo kadagiti amin na negosyo da. Agraman dagiti illegal pagkwartaan ni madam. No kasta. Puno nga tadagiti madingar aramidan ni madam. Ada, awanin ti limad ko ka. Ala, nagtagas matan no kasta. Saan nga amin na kinabaknang na, kat nagtaod iti nasaya tawagas to niyang. No kasta. Idi pa'y nga amom day ta. Ay wala, Kat, pasurot ka mat. awan marami dak. Kasapulak ti trabaho. Naibagak matkingkan. May saak nga ex-convict. Awan mangawat kanya, katagyaman tain nalanak ni madam kandida. Sa dino titurungan ta, Jonas. Iti may sa restaurant iti asidag ti apply. Hotel a resort dayjay. Wan, amog da lugar. Iyadi kan layo na pagsabatan da madam kan Mr. Ong. Okay. Isumat lagayong nga ijay ti imbaga ni Mr. Ong apang sabatak kin kuana. Tapag saritaan mi ti sumanglad a kargamento. Kasta ka de. Isumat kayam ti ko na mamaysa ka sinabad mo. Wan. Nga madapay may sa inton madamdama. Dinner meeting dayjay. Okay. Noadan di kargamento. Kahit naasawan. Nagsaka na kami. Saan? Anya di kahit maasawan. Sa bali ti mang sabat iti kargamento. Saan kayo amay ramraman? Anya? Nalawag tinanggag mo, dawal. Saan ka maawatan? Maawatam to. Saan ka ngagdanag? Tila ang maibagak. Uray impaidam ni mami ti ragsak ko. Wano pakasik ng tipusok. Patpatgag pa'y lahat. No kasapulan asyak ti agsakripisyo. Aramidag. Anya? Maburbur siya anak ka na gitar aramidam, Jonas. Maamwam to, dawal. Oh, asay tagayaman. Total, amam ni Mr. Ong. Bata sumango kan kuan. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nito niya kandidati ramot amin dagiti mapaspasamak. Kan mapasamak pa'y. Ay, huwan matkit di Ay ngam, nasaya at makidi no maminsan tinapasamak. Nay, apay mal... Gapo iti inaramid ni insan, na ilisi iti dakas kuma ang nagbanagan na. Ay, huwan matkit di Kan saan na kumaan naragpat dagito itabalay gina? Agam kunakan kwa na. Saan da akagura ni Dunya Candida? Tano saan nakas day ti naramid da? Saan anakagteng ita iti ayan na? Wan, angkal. Kain dakal ti na itulong ti kwarta nga intenda ka da kamay. Wan, ngam uray kumasaan ngayon subli ni insan dayay, kat mabalin. Ay, pangadang na dayta. Kat saan ko amalapdan sila? Wan, angkal. Ada bukod na akapanunutan. Kat no saan lakit dayadakas? Saan ko atob ngaran? Kasano nga rodaytan insan? Awan mabalin insan. Tilinteg ket linteg. No adda pan nakainaig na kadagiti illegal nga activity. Malas na lang. Nagbaling nga tadakas ni Jonas? Saan ko nga mo insan? Awan nga tanti na saya at amapanunot na. Gapo iti kinadesperado na. Akas ko na ni Tonyang. Gapo nga ta iti pan nakapaay na ken ka Asino kumati pabasulin na insan? Ni Doña Candida Tidakas na. No di pa'y laeng nga adda kontak na kadagiti drug lord. Dahit ang tidakas. No pudno ani Doña Candida ti drug queen. Ken supplier da Mr. Ong. Naginaandan tidakas at tap. Awan matlaon da Jonas kan dawan. Ay,
Sorry, kayam no na istorya kin Eloisa ti may papangkin Jonas. Pudnumat. Ganay bagak day jay. Tabarang matignay tirik na ni Eloisa. Nariknak nga awat. Namimpinsan ana upay, gapumatlaan kin ni Donya Candida. Kat ni madam, wala sa din mauawag kanya. Ay, nagdaawag ko. Kat ni, sa bali mo't numero. Hello? Sino da ka di apo? Tunya, siya ka ito eh. Ay, da kayo matgayam madam. Kay bagbagak ako musta kayo ngatan. Isumat nga mawag kayo. Kasta, kumusta kayo matandita? Kumusta ni Jonas? Rimwarda kendawal, madam. Kasta ka di. Madam, apay mo ta nakas din ni senyorito. Apay, anyat na pasamakan ko na. Agbarbartag ka dilan ta? Madam. Pasaray kaduan ni dawal ata, paayaban na maut. Kasta. Nabaybayan na maut ti bagina. Saan nagpukpukis kin nagibarbas. Anya. Sorry madam. Naibagak matan. Ang mga kagoran ni senyorito nagpulong Di kagdanag. Siya ko tibagam mo. Madam, panang nisakit ko laang mati naibagak. Awan problema dita. Agyaman na kiti panangisakit mo kan kuana. Agyaman madam. Bayan tawagak. Bagbagaak. Namdi kang dadak. Tasyak lantan. Tibang tiliw. Wan namang duktal. Napayakas jay. Madam. Sige ito niya ang baliwag ton ti umawag. Awagak pa ni Jonas. Madam. Sige, bye. Bye. Ay, pasensya ni Jonas Anya nga ron? Naimbagkit din. Tasaan ko nga imbaga. Nagbaliw, agraman tigtignay kan panagsasao na itan. Agyabadak. Tanawagan ka lang, iho. Adakit irwar, mami. Adalan kinamit ko ataw. Nasaya to kasta. Saan mabaybay ang tabakim? Saan ta kapakadanagan, mami? Ariglado ti amin. Awan ka di matlat parikot ka nagiti negosyo? Uwan, mami. No problem. Nasaya. Kanta kayo, mami. Kumusta kayo matitan? Nasaya at ba't iho? Nagpintas tiyang bakasyon. Malipatan dagiti parikot. Kas kumaitik kaso yo? Mas daotan iti kanayo nakawan mo iti bista. Wano hearing. Maya mati abogado ti makambo. Katdo ka sa pulan nagsapul ka iti kanayunan nga abogado. Aramida, makamuka ditan. Uwan, mami. Ang tilang kat maamandang awan kayo dito eh. Sige, Jonas, iho, kastapay. Sigalatan ti makamo dita. Lipasaglaag ti duration ti bakasyon ko dito eh. Sige, mami. Sige. Bye. Kita at man, no adda maaramidan da. Nahepe mo ti nga ilin mayor Madam Monique. Kasta ka di? Ano ba'y amarod? Nasa ato nga kapagsarita da. Ibaganto siguro ni mayor ati nagsaritaan da kinihepe. Ti amo kat ti pan nakakita da kin Jonas akadwa ni Mr. Ong ama atap a drug lord. Kasta ka di? Mas daw launay ni Mayora, iti dayta. Posible siguro ka-transact ni Jonas ti maatap a drug lord. Kas lang nga rod saan nakakapapati akadwa ni Jonas dagiti drug dealer kas kada drug lord. Ay, dayta ti san kayo nga amo sila. Da kayo man kiti tinasingad agayim yo, kan nag-asawa kayo pa. Awan nadlaw ko sa bali nga aramid na iti. Ne, tapay mat. Mabalin siguro aga po iti kinadesperado nan. Iso ano niya na ditan, di mapampanunog na itangar aramidan. Uray no dakasan. Ay, lupod no dayta. Nalapit, anadadaal mo't ti panunot na. Wando, sorsorutan na ti tukot ti inana. Nagdakasan mo kasta, angkal? Ay, Nanakman mat siguro idi. Iso kinayat ninsan Eloisa. Amaok ni Jonas. Nagsupadi da iti ugalay kini Donya Candida. Gapulang iti kinadespirado nan. Nagaramid mo't kan iti dakas? Ngamdo bilang konektado at talaga ni Jonas. Masapol, asong batan na ti basol na. Wan ngagpaiso, angkal.
Awamat lang ti resulta ti darum ni insan, kando niya kandida. Ngamin, nagnayon na kano iti legal counsel na. Ay, sabali at talaga ti baknang. Katangan da pa yan ti hustisya no adda pa nakabalin na. Nasaya at ano nakapagsarita kayo kin madam. Wanton yan. Nagsarita kami mat nga muna, sakbayan nagsarita kayo. Anya ti magbagam kan ko na. Ang mga noan niya laditan ti magbagam. Sinong batak laang mat nagiti dinamdamag na kanya? May panggapmad lang dito'y mansyon niyo. Sige, panawan naklatan. Ada awag ko ataw. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no, sitaran na ko. Sige. Ijay apply at ipangyawata kiti pauna bayad dagiti kargamento. Alas 7 ti rabi. Ada ako ni Jay, Mr. O. Sige. Pagsaganag dagiti taok. Ngagpamarang nga mangalap. O sige. Bye. Pagsaganag ni Dawal. At sasarak kami manan kada Mr. O. Nasayat mat na matiliw da ya partner ni Doña Candida Monique iha. Wala rin, Papa. Lumilaman na nga ta ni Doña Candida? Sigurado reta. Saan da asar nga napagpudnoen, aging kay tisan ngagpudno. Mabit lang, Papa. Adaawag ni Mayora. Hello? Anya data? Anya? Ni Jonas? Kadua ni Mr. O? Kasta timbaga ti informer? Iti nasa o restaurant? Apa ya day jay? Nakas tao matlaytan. Kaya nakadyan sa wan? Katransak ni Jonas di maatap amay sa kadag ti drug dealer? Day talaki ti kahit na asawan, Papa. Konektado ni Jonas kadagiti illegal business. Sa lagi na ni Doña Candida kasta. Day tatisan ko nga mo. Anya ti mapaspasamak kadakwadan nga gina. Ay, diyak ka mo. Isa nga imbis sa tukmaan ang tiliwandan ni Mr. O. Kaya di ba yung panagnakan na konektado ni Jonas kan kwa na? Madidaytan. Na mild stroke ni Doña Candida. Gaditan ni Jonas madten ti katransaksyon dagiti drug dealer. Nga ta? Abangan, no sinursurot na latabanan ti inana. Ay, day tati diyak ka mo. Baka mo nagiti otoridad. At naawag ko. Ni Monique. Hello, Monique. Hello, Tonyang. Kumusta ka? Kastoy lata. Awan mat nagbaliwan na. Katulong lata. Aganos ka, Tonyang? Kasta na tibiyag ako nada? Uwan agyaman na ta malagip daklat nga awagan senyorita Monique. Saan ka nagbalbaliw kaskin ni Mayora Eloisa? Apay kidin, agbaliw kan makalipat ha? Kat nasingad na matang naagayam. Amo ni klatan may awag mo kanya. Thank you. Pasensya ka na iti kinasabrak ko hindi, ha? Awan day jay kanyang. Agyaman nag. Kat kumusta mat ti amom? Naibag na nagpaniwan? Ha? Ay, kwa. Apay nakiktot ka. Awan. Kwa. Nagdalat ta dagiti gundaway ngagbugkaw. Ay, talaga saan pa nagbaliw ng kasta? Yung kastan sa dagiti na-stroke, mo di na ka, no? Amok pa yun. Uray idi saan pa'y ana-stroke kat kasjay na mutang. Kasta? Ay, wan matkit di Ada pa'y may sa damagan to niya. Kumusta ni Jonas? Ay, nagdakol ti nagbaliwan na. Iso mas tao kami kang dawal. Kasta ka di? Ay, apay. Anyat na pasama kan kwa na. Anyat nagbaliwan na ako na. Saan ko nga amo, ngam kasla. Desperado la una yan. Kasta? Wun mo ni, busy Mayora. Saan ang nagpukpukis, kas kada nagibarbasang. Kasta?
Kanayon nga rin nga aginom iti arat. Masaray duada kan dawol. Dinakit di Mayora, ti pagbarbartikan na? Lakit di Saan nga iso ti pagproblemaam si Mayura? Wan man kiti. Sa dinwartiyan na ita, ang mga naging inom naman ang kinidawal. Saan? Rimwarda kan dawol. Kasta? O sige to niya, abangan nun na istorbo ka. Bye! Bye! Inawagam ko nam, ti katulong na doon niya kandida iha. Wan papa, kinamusta kat na dyan na lao siragsak na. Awan ba ta? Ada na amak. Kumpirmado tinakita mi hindi kinilito may pan kini Jonas. Kasama tinyawag kada kami ni Mayora. Kan ti informer. Anya na jay. Ti may papan ni Jonas. Nung nagkuyog da kandawel, iso dangar nagpaiso tinakita da akadwa ni Mr. O. No kasta, podno nga ta ako niktadon ni Jonas ka ni Mr. O. Anak ni dunya kandida ni Jonas. Wanted mat ni Mr. O. Illegal dagiti negosyo da. Nakasta, nagkati posibilidad na anastert mata ni Jonas ti illegal nga activity. Babanti bilin siguro ni dunya kandida. Aniya. Uray na itabana, di na matubngar, tinang. Kasi tinibaga kon papa. Dita ti pagkakitaan, asaan na makapanaw ni Jonas iti palda ti inana. Aniyan. Hinibaglangan, panawaswasan ti kalay sa amin. Ay, nakakasiakit ko man. Oh, inli sinagkatiapo iti naadda ko maapag konsumisyon na miha. Uwad papa. Naimbag-unay ni Hapo Diyos. Katamoyo? Desperado ka nalaonay ni Jonas. Gaputasan pa yan, nagpapapukis ka nagibarbarbas. Anda, kasta ka desperado ni Jonas. Nalapit na kasta, papa. Gapo siguro itinapasama kuno ti panagsilad akin ni Mayora Eloisa. Oh, Talagamot ngamin asaan-san akayat ni Eloisa at makisinubyan kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. duwata, ang makisinabat kin Mr. O. Wan, itugot tan ti pauna bayad. Sige, sige. Ang datalaan. Sa ino timang sabat ka dagiti kargamento. No ko na madwatalaan. Saan kan ngagdamag pay? Uwan no, syaklat tan. Anya, Di nakpagdanagan. sana mabalin. Sungsungbatan ka kini madam. Okay, alaman langan. Basta agsagana ka. Mangitogot ta ka di Armas. Saanan? Awan mo't kalaban to. Kasino, di kasi narak yu itchay. Kasosyo da iti negosyo. Apay nga iti-igit ti baybay. San kan ngagdamag dunyang. Amang ano anya mananday ta akalukwan. Awan, tanag mo. Sa anak ama po king ka. Anya? Sasawam mat. Bueno, kaya't mo ama po kawak. Tawanan mang rang-rangking ka. My loves. Kwa. No talaga di na kayat. Magamumat ditan. Anya? Imbagang aya asaan ka akayat. No kasta. Ay ayatan dakmaton yang my loves. Saan ko nga amaw? Anya. Oh, agiyaman na Tonya. Di nakigaman. Please, no touch. Asino nga talaga mo awag kanyak? Saan na naka-phone book? Unknown caller. Sugpatak na ta? Hello? Vice Mayor Santiago, Yes, sir? Asino da ka di? at asumanglat a kargamento when we smuggle good iti apply at Santa Ana. Ano niya? Dagdugan iti maysa fishing vessel. Oh my God! At ang tumakita yo ato ang kotse,
nga isuda ti mag-uray iti basit a barko a pagkalap. Kasta? At dayja iti sapsapulin yo at tao. Agandad kayo, tatapati kahit na gaarmpato. Ang mga no frank information da ito eh. Saan? Legit na ito. Alas 7 sumanglan ti barko. Sige. Good luck. Excuse me, mabitaan. Oh, busy lainan. Putno nga tatin mayawag tayo jay at tao. Atin na sayat. Kontak ni Mayora. Awanan barikot, Jonas. Nakasagana akon. Ngimadaman damagak. Anya dayta? Kunam, asan nga may dagiti kakadwa tayo? Juan, tasaan ko akayat amay sagmak da. Anya, asino nga rin mang sabat. Ino, nagkarga iti kargaminto. Saan mo na parikot dayta? Nya. At amang sabat iti barko apagkal. Basta si kalatan ti mangi maneho kanyak. Ket no saan mo akayat? Awan na nyaman na. Anya. Siyaklatan. Tapno saan ka may ramraman. Anya ka ding agpaiso ti planom. Ulitak tinaibagakken ka itinaminsan. No saan mo amalagip. Anya dayay. Gapo iti panangipaidam kanyak ni mami. Iti pakaragsakak itinagan ni ayat. Nakurang ti panangipatag na kanyak nga anak na. Ket tilaang bagbagi na ti pinampanunot na. Ken napatagken kwa na. Jonas. Ngamitilaksid day ta. Patpatgat lata ni mami. Saan ko akayat ang mairubo? Wala dadakas ang mapasamak ken kwa na. Anya. Ket iti day to yung aramida. May pakitak. Wano may pariknak ken kwa na. Nga uray di nakpatpatgan. Napataglat ta kanyak. Friend, nakasagana ka nung ti-raiding task force a binukal da hebe. Nasayat no kasta. Kat dito yan ang matimbog ni Mr. Ong. Rumbang lang agpatinggan. Sa bali lagayam ti pinusgan ni Hepe amang surot ken Jonas. Di ba kat? Under surveillance mo to ni Jonas? Wen friend, takayat da nga ro da maamuan. Noan niya atalaga ti connection na ken Mr. Ong. Diyak ma-imagine no kasano nagbali na kasta ni Jonas. Uray siya, nasingpat ni Jonas. Awan mo't bibiyang nakadagiti negosyo ni mami na. Iti panagdan nami. Iso tinangasikaso kadagiti negosyo tayo di Amerika. Hangam siguro, itala nga makibiyang. Takas di nga ro tinapasamak ni Doña Candida. Naka-recover mo ten. Kwan, yaman yata mo tayo. No binili na ni Jonas. Amo tayo matay giant. Saan na ama adaywan ti inana? Di na masalungasing ti pagayatan ti inana. Awan ba'y mat na Mr. Ong, Jonas? Dandanin dagi jay. Sabay lang kuma. Tawan makadiktik ka na tayo. Awan, kasano ko maamatiktikan da? Ngem, abay asan tanging kuyog na giti kakadwa tayo. Saanin anaskan ko nakmanen. Sige. Sigalat dati masurot. Sikama di dati busko. Noanya di bagam. Iso tarabidak. Bilangan pa Mr. Ong. Sarar, at talaka kagka. Kasano? Orayan tayo latan tinakailoganan ti kargamento? Tadi, atan takoyom. Kanada spotlight, patulong da dito eked. Nasayat no kasta? Angam, ayar kade kakatuam. At daday ti aglawlaw. Saan lang abasta nagparang? Orayan mi amakasanglat ti barko. Sarba ka pa eked oray. Nakalor basat fesek besal. Awan parikot. Orayan da lang ti go signal ko. Ada. Apa na ka to, speedboat? Ada kayat sa onda ito, kada pulis. Apay nga adda dagiti pulis, Mr. Ong. Delikado, Jonas. Awan pagnan tayo ngaglibas. Saan ka ngagdanag, Dawal? Talpa
Awan paglibasan tayo, Jonas. Naawaga kong ti abogado ni Mami, Dawal. Kasi ano nito yan? May imbestigar tayo kat delikado. May raman na klakid eh. Siyak ti makam mo. Driver kalaan. Awan pa kay ramramanam. No addaman rumbang agsungbat. Siyak. Anya? Siyak ti agpalawag ka dagiti pulis. At tanatlay doon, Jonas. Day tatisan ko nga mo. Da kayo man kitdi. Kuna ti pulis. Anakasaritak. Under surveillance ka. Kan adagayam arrest warrant mo. At salpak. Siyak kitdi tinairamraman. Jonas. Adakid dawak Mr. Ong. Pangasim. Saan mo nga iramraman dito ni Mami? Ibagam asyak ti kadwam. Iti da ito'y nga illegal at trabaho. Adya. Saan kang hagdanag? Tulungan ka no anya ti kasapulan. Ngum no kayat nakailisi. Tapno matulungan ka. May mayat. Ibagak abayarak. Ngum saan ko nga mo. A kontrabando mat gayam ti laklakom kanya. Kasano kayo nga ruta? Awan panikot kanyak. Tagparang nga driver na lang. Anya? Wen, ngam ni Jonas sisan ko nga mo. No anya di plano na. Kasano nga ruta dito eh? Makamon di abogado ko na ni Jonas. Amo nawat nga dandar arami din na. Anya ti ko na, Mayor? Natiliwad ni Mr. Ong? When friend, Nasayat lang unay. ngem, atamot takos kapasat na. Apay, Nadanon idadag iti pulis iti aplaya, ken Jonas. anya? Ket, ada nagtakalagatan nga adda iti attache case. Anya di jay agatad. Ren, mata pa nagkabukid Jonas nga ibayad na kumakadag iti kargamento apskip. Anya? So karaman ni Jonas kadag iti maim-imbestigaran. Ti kayat ko amamuan. Kat no asino ti informal, asaan ang nagpabibigyan ka. Adulaki ti tang muna iti nasao nga isasanglat ti fishing vessel. Ang nagkarga iti nagduduma nga smuggled items. Kas kuma iti gadget. Kas kada maatap ako kain, ana ipalaman iti buksit dagiti dadakkel nga ikan. Oh, agasam day ta akalugwatan. Ado ti monos da asaan tayo nga amo. Makalusot da. Ngem, saan tayo nga ipalubos ang makaramid ita dagitoy? Wan, Ngem, no adamot bilang nagkamtudan tinapalabas na administrasyon. Saan ko nabukid kiten, friend? karaman laki din ni Papa. Tadi na napasar din anamin pinsan dagita ang aktibidad. Dagiti managdakdakas. Makwis-question na rin ti kada ni Jonas sa kadwana ni Mr. Ong iti daya lugar, Papa. Nagsimple. Naglawag. Katransak ni Jonas na diya Mr. Ong. Takadwa ni Donya Candida ngainan. Ngam kayat nakadya asawan? Nasumukmat ni Jonas si Kasja? Wano napilitan nga ta? Dahita atisan tayo nga mo. Ngam no bilang tabinilin na ni Jonas sa mga rami diti dayta. Kat san mata na nagkadkad ni Jonas. Ha! Agpadadan nga gina. Talagang awan patag ni Jonas kini Donya Candida. Papa, no kastaman tinapasana. Abilin lata ni Donya Candida, tiar aramida ni Jonas. Wad nga ta nga anak na ni Jonas? Kasta ti amok. Nga mawan makamu iti kinapudno. Isulaan muni. Naimbag man na napalubusan kayaw. Abogado, tinakakamo ng urno si damin. Tama mo di pa managnak ng smuggler ni Jonas. Kasta? Di rum-rum marabasol na. Gumatgatang iti smuggle goods. Kasta ka, day? Ketsak. Awan mo't direkta basol ko ata driver na lang. Awan bibiyang ko, kadagitilikan nga ramit ti amok, no bilang kastaman. Unmot kit di ah. Ken ko na ni Jonas. Agmi-meeting tayo kano intol mikat. Meeting? Anda ka doon na patag, go na ingay pagana.
Anya ka no tayo, Jay? Saan ko nga mo? Tawa mo't ni baka na kanya. Murahin tayo latan. Awanan parikaw kin Mr. Ong ama atap adraglaw. Wen datang, tsak maibus a panunutan. Ana iramraman ni Jonas. Di ikat doon ya kandida Wen nga rod. Wen gayam tatang. Ada request ti korte, masapol nga agparangan ni Donya Candida iti hearing. Anya? Tanasan, amangan no, mawaswasan ti daw na para iti hospital arrest. Gapo nga rod iti napasamak ken kuana. Ita kasano nga raw? Basta, masapol nga agparang ni Donya Candida tatang. Tanasan? Ay, diya ka mo, noan niya ti baga ti korte. Gampangag ko na. Pasukon ti korte kadagiti pulis ni Donya Candida intun hearing. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. No kaya't na di man na yun ang tibasol na. Masapol nagparangan. Kan obligadon, friend. Delaying tactic sa mutadar aramidang dagiti abogado na. Kan naka-house arrest. When friend, kit numawaswas day jay. Ang mga no, pagbaludan, titungpal na. Malaksid no ang piyansa. Padasa man nga awagan nito niyang. Kumustahan nito niya, Candida? Oh, when kaya man niya, nalipatak maten, kunak nga awaga kita. At taawag ko, ni Eloisa. Hello, Mayora, friend! Hello, Tonyang. Kumusta kan? Kastoy ta. Awan mat nagbaliwan na. Katulong ta. Aganos ka lata, Kasta latibiyag ako nada. Tinapatag. Nasalun at tayo lata ka na yun. Yun Agyaman ta. Malagip daklat ta nga awagan, Mayora, my friend. Saan ka nagbalbaliw? Uray adayon ti nadanon mo kan nakangat-ngato kan. Apay kit din nga baliw kan makalipat ha. Kat nasingag damat nga agpagayam, saan ka di? Thank you. Kaslawan mo't nagkaduan taan o kastaton yang. Kamusta mo't kahit mo? Nimbag no, nagbaliw mo't ten. Ha? Ay, kuwa. Oh, apay nagigtot ka? Awang? Kuwa. Agdalat na dagiti kundawang agpukaw. No, saan ka ang makaasidag adagos? Kun saan mo amaitit, ti kayat na. Talaga adi pa'y nagbaliw ano kasta. Kasta na sa dagiti ma-mild stroke ako nada. Moody ta ka no? Amok pa yan. Uray idi saan pa'y anay stroke. Kasjay na matang. When matkit di ada pa'y may sa adamagit to niya. Musta ni Jonas? Ay, nagdakol din nagbaliwan na. Iso mas daaw kami kang dawal. Apay, anit na pasama kin ko na. Anya nagbaliwan ako na. Saan ko nga mo? Kasla, desperado la una yan. Anya? Wan, Eloisa, Mayor. Saan ka nagpukpukis, kaskada nagibarbasan? Sorry. No siyak tiga po na nagbali na kasta. Awan marami dakto niyang. Bai amon kung naimbag ta nakarwarda pa'y kandawal. May sa, abay na ita. Pulos adyak nam namain na kasjay. Isang nga ita, under investigation. Gapo iti maatap a koneksyon nan iti dayjay Mr. Ong. Wan nga ron. Wen kayam. Mabalin kasaritak ni Donya Candida. Anya? Ay sus, disgrasya, Eloisa, friend. Ngawan dito ni matam. Anya? Awan dita? Anya ti kahit mo asawen? Sa dino ti ayan na? Napan ka di iti hospital when no, anya? Anda ni Jay abroad
Stakan, ay no, ang panaklaki din ni senyorito, no maamo na nga imbagakin ka. Kahit mo asawan, pimanaw? Ay na Eloisa, pangasim, saan mo nga ibagbagasak tinang ibagaa? Tonya, Mano abulanin nga awan dito ni madam. anya? Uwan, nagtor iti sa bali a pagilian. May isa pa na nga lilaw daytoy. Interayan natin kaso na. Well, itamot lang. Kasaritak ni Hepe, tamapanda ije mansyon da Tonya Candida. Kampayo di, sarong karanda ni Tonya Candida. Check up. Naglawag ka pa ng loko. Pudno dayta, friend. Manayunan ti kaso na. Isumat lagayam ani Jonas at parparang kan mga asikaso kadag tinegosyo ta. Agraman illegal nga aramid ni Doña Candida. Kontento kayo ni tinaitad kada kayo? Itamat lang. Pumanaw kayon, kat ada-kada kayo no aramatin nyo dahi tagatad. Ang mga barwanan, wano saan? Ngam kayat ko, agbaliw kayon. Yaman kami. Awan na nyaman na. Saan ko akayat nga agnanayon, timading aramid nyo. Baliw kami. Okay, dawal, mapantan. Da kayo matkanton niyang tikasarita. Jonas, Naitad kong ti para kada kayo kandawal. Ada-kada kayo, no niya ti aramidan nyo. Nasyak. Aging kaitawan pa ni madam. Sana ka pumanaw. uray siya ka. Ada-kada kayo daytan. Gan, agyaman ak unay, Jonas. Iso nga, aklonan na kunto niya ang tagasawatan. Makamo kayo. Saan ko abiyangan ti relasyon nyo? Kat adamat kada kayon. No pumanaw kayon, kat mangbukol kayon iti bukod yo a pamilya. Jonas, Basta tiintad ko a kwarta kada kayo. Mabalin yun a pangrogyan. Kan saan to amaman kuma ni mami. Nalawag? Los, ajak namlamati na ramid ni Jonas to niyang. uray siya. Ito niya di planom. Di na ka di payaklonan. Talaga ka di nga. Ay ayatin na, nga uray may sa akla ang akatulaw. Awan makarta, piti panagayat ko kingkato niyang. Nga uray, nakurapay akla ah. Sana dahil dati pagrukoda ka nagayat kingka. Ngamkit di, tipitik to'y pusok. Jesus, kanuman. Hehewen. Katsyak nga tanti ka naragsakan na naiparsuhan waklunan na kon. Katno, saan ka nga aklunan? Ay, magikapeng akon kadagiti sindikato. Kat makamon na niya di mapasama kanyak. Anya? Wendo niyang. Tagbalin tumatan gawan kas eskandibiyag ko no sikat mapukaw ko. Ngalawanan. Manlangan, tapno, maragsakan ka. Kaya't mo asawan. Oo, to niyang agyaman na. Oo. Di na arakupang dawal. Ibagakin Jonas nga kasartaan. Anya? I love you todo to niyang. Dawal. Di nakto ko mapaldaangan ah. Promise, cross my heart. San ko itong aramitin tayo my loves. Dawal. Agbati kan dawal. Saklatan tagmaneho. Papanam ka di. Agkita kami iti abogado. Sigurado kang awan pa ka nanuang. Awan. Oh, panawang ka pa dito eh. Kat adamatan kada kayo. No anya ti plano yo kanton niyang. Ibagayo lang kanyak. Kan kabalak tag may maysa. Aging ka iti saan asumangpat ni mami. Sige. Sa anak na pumanaw. Nang runanusan mo na pumanaw ni Tonyang Labs ko. Kasta din baga na kanyak. Sigurado ka, ang awan pa kay Ruban na. Laka. Awan mo't nga ta. Awan mo't kabusol na. Awan mo't kit di ah. Ngamtisan ko nga mo. Katno sa dino at talaga di papanan na. Kunam, iti abogado na. Iso mati ko na na.
Anya daya ito niya. Ay, lugat samit dagiti pulis. Anyat ka dada dito eh. Saan ko nga mo sa batang ita? Mabit lang. Habos na kabambanaw ni Jonas. Apay ka na dawal. Anya ti kadada dita. Ada ka no ti court order. Masapol nga agpakita ni Madam medyo police station. Anya? Umay ka kuma dito eh. Kita makita ni Madam. Ngayon niya kumati at pakita ka na kwada. Katawan mo dito eh. Oh, salbag. O sige, sige. Ibagam nga urayan dag. Awin natin na saya. Dakaldag salida. Itat ko ti cellphone ka na kwada. Sige. Kasaritak ti leader da. Kasano ita dawal? Awan mo talaga ni madam dito eh. Panago na. Awan marami da ni Jonas. So di mangipod no iti amin. Anya langon ti ibaga dagiti pulis. Numaaman da nga awan gayam ni madam. Makamun da Jonas kaya abogado da. Sa bagay adumot ti kwartada. Ngayon saan nga idag na nayon. May salakan na katikwartam tunyang. Ngunmot kit di Adumaten dagi di baknang na balod. Kat sanda na ilisi babayan ti kwartada. Tapod no ba da nagbasol da. Yun lang. Iso saan nga idag na nayon. May salakan na katikwartam. Nang runa ano pod no mat nagbasol ka itilintag. Magitam ti aramid da yadon ya kandida, iha. Wanarot, Papa. Pulos asaan mi anam naman kin Eloisa, nakapanag kaya man dito pagilian, asaan anam amuan. Iso gayam, ani Jonas tinang sublat anang imaton kadagiti negosyo da. Nga, karaman ti illegal, Papa? Dahil dangarot. Di tati pagkakitaan nga awan ti bukod na pagtaktak diran. Husto lang nga nagsi na kayo. Tasan ka anagbanag nga nakakaasi. Kan husto ni Eloisa, Papa. Kasta unay di pa nagyaman na nagsinada, nga uray inayat naman iti husto. Aging ga si bibiyag ni Donya Candida. Uray ko naman ay laban da madlang di ayan ayat da. San madlang nga natalinay ni Eloisa? Kinagbanag pa'y kuma nakakaasi. Lakit di, Papa. Timangkan asaan na kayak ni Donya Candida ni Eloisa. Kato nagkatuluyan da, samat la nakaadal ni Eloisa. Amang nagtinagla nga babaunan ni Donya Candida. Kasta talaga ti mabasamak. Nang runa, kitsa na makatagder ni Jonas, babaan iti bukod na asaka. Ay, kasladyak pa dyan dagiti imbaga ni Eloisa. Maipanggap kin Donya Candida. Ti amuda agpapaimbag iti balayda. Ngam at damot gayam ang iti balasiw tao. Ay, sabali lang at talaga ti adot kwartana. Agasam dayta. Intarayan na ti kaso na. Hanggang kunamit kiti ni Eloisa, saan nantaw ang maitarayan ti basol na. Ket nimit Jonas, apay nga intuloy na ti illegal a negosyo ti inana. Ay, talaga apas-pasurot lata ken Donya Candida. Anya? Namuanan dagiti pandakabagi tilintag nga awanak di tapagilian tayo. Wan, Mami. Katanyat na pasamak. Urayan tayo. Nuwan niya ti baga ti korte. Sinalbag. Ngam di ta kayong pailaang, Mami. Kasaritak ti abogado. Nuwan niya ti maramidan na iti daytoy. Sana bale, iho. Malpas la ti duration ti kadak ditoy, ang subliakon kita. Sige, Mami. Ngam bale wag to ti umawag. Wano? Ti abogado to amis mo ti kasauyo. Umawag kami to. Sige, iho. Relax kayo lang dita. Amangan numaatake kayo manan. Sana iho, napigsakon. Nasayat nga ron no kasta, Mami. Di nakpakadanagan dito, Jonas. Alang nga ron, Mami. Kasta pa eh. Bye. Sinalpak.
Kasano na amuanta nga wanak itiyay. Sa bagay, maminanumutlaga na may tantanti hiring. Dimlaw ta siguro. Masapol ka no sumangpat ni Madam Candida, tunyang. Sa bagay matiti. Rumbang laang asangon na ti kaso na. Kandag iti ato abason na. Ni Jonas. Dakala parikot. Anya? Amang ano'y raman ni Mr. Ong. Anya? Hada na ibaga kanya ni Jonas. Saan na kaya mabalot ni Madam? Anya ko mati aramidan na. Tapno saan mabalot ni Madam? Saan ko nga mo? Noon niya ti pampanunutan na. Nga aramidan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.